stimulisala razvoj porodica tako što bi te privilegije ostvarivali preko Srpske pravoslavne crkve i jednostavno ne bi postao ni jedan jedini način da mi stimulišemo razvoj tih albanskih porodica. Postoji više metoda kako bi se odgovorilo na današnju okupaciju Kosova i Metohije. Mi smo to detaljno razradili, više puta govorili i po Kosovu i Metohiji, imamo tamo i svoje poronike i Srpska narodna obnova ono što može da garantuje to je da u svojim redovima nema ljude koji su služili i komunizmu i komunističkim vođama. Srpska narodna obnova ima ljude koji mogu taj program da sprovedu, koji neće praviti od toga nikakvu filozofiju, kao što kaže Demokratska stranka, nećemo nositi puno emocija i jednostavno mi ćemo taj problem vrlo hladnokrvno uraditi kao što to rade svaka normalna država koja vodi računa o integritetu svoje države i jednostavno srpski narod je više puta pokazao da se vrlo oštro obračunavao sa separatistima čak i iz svojih redova. Mi kao ozbiljan nacionalni pokret ne trpimo bilo koji separatizam unutar našeg naroda, a kamoli da trpimo separatizam nekakvih šiptarskih poludivljaka koji su okupirali našu svetu zemlju. I u tom smislu ja mislim da je Srpska narodna obnova bezrezervno pokazala da će vrlo efikasno da se obračuna sa okupacijom Kosova i Metohije. Gospodine Protiću, DEPOS i demografska problematika na Kosovu. Pa ja opet moram da kažem da je demokratska, kako vi kažete, demografska problematika posledica, ne uzrok. Postavlja se pitanje šta ova nesrećna Srbija treba da uradi da bi svoje osnovna pitanja, osnovne zablude rešila. Suština je u ovome. Politika današnje u Srbiji, vlastodržci koji su po svojem mentalitetu, ponavljam, komunisti, dozvolili su da oni šiptari koji su do juče bili neki Enver Hodžine, revolucionarne, sećate se kakve sve grupacije, ultralevičarske, preko noći postanu demokratske sa apsolutnim istim tezama, sa istom logikom i sa istom politikom. Šta oni u stvari hoće? Oni hoće vraćanje statusa Kosova koje je imalo 74. Ali to ne može da im oduzme ili da im negira država koja priznaje državu iz 74. godine, a samo određene elemente te državnosti ne priznaje koji im ne odgovara. A sve ostalo im joj odgovara. Država je sama odgovara i zato traži unutrašnje pravni, međunarodno pravni kontinuitet sa tom državom. Da je Srbija, srećom, a nije, proglasila diskontinuitet sa komunističkom državom, obnovila svoju državnost od pre 918. godine, da je stroborila sve pravne i ustavne akte od donošenja Avnoja, koja je nasila revolucionarni akt bez ikakvog legitimiteta i legaliteta, pa sve do danas, ona bi imala puno pravo, kao stara demokratska država na Balkanu, najstarija, da šiptarima kaže ovako, mi ne negiramo vaša prava zbog toga što ste vi šiptari, što vam mi ta prava ne damo, nego što ne možete da izvlačite nikakav prava iz komunizma, jer to ne može niko na svetu, jer komunizam je revolucijom došao na vlast, a revolucija po sebi negacija prava. Prema tome, ako se vi stavljate na stranu komunizma, mi smo protiv vas ne zato što mi mrzimo šiptar ili zato što vam ne damo neka prava, nego zato što smatramo da su demokratska načela ispred revolucionarnih i nasilnih. Sve to Srbija nije uradila, nastavila je politiku komunizma, pa su se dve komunističke struje, jedna srpska i jedna šiptarska, sukobile. Rugova i Milošević su isto po mentalitetu, apsolutno isto, i po metodima i po mentalitetu. Postavlja se samo pitanje ko ima veću silu i oni se sukobljavaju, a onaj nesrećni srpski narod koji sam ja nedavno obilazio na Kosovu i koji je plako kad nas je video i govorio, vi ste došli ovdje da pričate, a sutra ćete da odate, tišina kad ja govorim. Sutra kad vi budete otišli, mi ćemo ovdje morati da ostanemo, ostavlja duboke traume. A evo samo jedne male ilustracije. Šiptari su na Kosovu, svaka familija ostavila po jednog čoveka da radi u državnoj službi da bi preko njega imala zdravstveno osiguranje. I to plaća ova komunistička vlast u Srbiji, a ovamo nam govori kako se bije za prava Srba na Kosovu. Evo gospodin Trajković nek to potvrdi ili negira i gospodin koji tvrdi da Kosovo poznaje bolje od nas. Hvala gospodine Protiću, na redu je gospodin Samardžić. Nemojte više dijaloge, molim vas gospodine. Ipak su ovo pojedinačna 3 minuta, pa kasnije... Ja mislim da je Joviću, ja te molim sam. Gospodin Protić je rekao da su Rugova i Milošević isto. Ma nema to. Rugovu ste pozvali na Skupštinu, Miloševića niste. Trebali ste Rugovicu pozvati kao komuniste bivši. To se vi obratite onome kome vidite ovdje umjesto mene, gospodine Joviću, patite od Aveti, čoveče Boži. Vi predstavljate da je... Predstavljam samog sebe i govorim u ime svoje ljudi koji misle isto kao i ja. Bez obzira da li ste to vi ili neko iz Deposa ili neko iz... Gospodine Protiću, vi ćete nekome odavde uskratiti minut. Nažalost, ovo su provokacije, upozorite ove koji... To ne deši da se niko naljuti, gospodin Samardžić je na redu, izvolite. Ja vidim da se vi stidite Depostra, kažete to vrlo jasno, da budemo jasni.
Gospodine, vi treba da znate da ja živim na Kosovu. Imam 3 male dece. Metohiji. Da živim, Kosovo i Metohiji, tačno. Da živim, Prvi ste nas disciplinovali, a sada stalno pričate da živim Kosovo pa Kosovo. u albanskom naselju. Da se moja deca osjećaju slobodno. I vi ne možete govoriti tako pomno o Kosovu kad ja tamo živim. Vi treba da znate da je 400 napada godišnje bilo na srpsku decu i omladinu. Vi treba da znate da je to napadi bili 2 do 3 dnevno. To je bilo ranije. Od kada je Srbija uspostavila vlast, ni jedan jedini napad nema na Kosovu. Vi treba da znate da naše devojčice idu u disko do ujutro. Ili je dešava se ponegde 1, 2, 3 napada. U godinu dana, gospodine, ali vam govorim činjenice. Vi ne možete nama reći da se na Kosovu nije vratio narod. Na Kosovu se i tekako vraćaju povratnici. Mi smo u Kosovu polju doveli 42 porodice. Isto ćemo to raditi u Prištinu. To se radi svugdje na Kosovu. Samo što je trenutno ratno stanje, pa nema se dovoljno para da se to sve sprovede. Ali nas na Kosovu jedna stvar boli. Mi moramo da vam kažemo to. I Metohiji, da. Ali sam ja s Kosova, pa zato kada je Metohija nešto drugo tamo malo dalje. Moram vam reći, zašto vi uporno ovo sada pričate pred izbore, a do jučer ste tražili da svi izađu na izbore, da se pojave, s njima ste koketirali, razgovarali, vodili pregovore. Vi ste na okrugli sto, gospodine, vi ste na okrugli sto zvali Šiptari upravo sam se ja tome suprotstavio. Čovjeku koji govori, koji koristi svoja 3 minuta, drugi ne smeta. To me ne smeta, To niste rekli, ovdje gospodine, lepo piše, gospodine Joviću, srpska opozicija, ja ne mislim na vas. Gospodin je dekomponovao moje rečenje. Drugo, ovdje je jedna stvar. Opozicija srpska, govorimo ovdje, i ostale, sem 2-3 stranke, to je i, ne znam i ovi šta misli, Šešelj, da sam čuo u vezi toga. Vi ste zdušno stali uz Panića, koji želi Kosovo da odcepi od Srbije. To zapamtite, nikad ne može biti na Kosovu. Nikada to ne može biti na Kosovu. Vi ste politički nepismen čovjek. Pa ja sam mi iz Narodne stranke ne možemo staviti Ćirilo i Metodije pa da vas politički opismenjujemo. Vi iz Narodne stranke ste na Kosovu bili, imali ste 600 ljudi samo. U međusobnoj replici, u kratkoj sažetoj, odgovorit ćete na te nesporazumije pitanja. Počinjemo odgovor na pitanja gospodina Ovčova Trajkovića. Jedno od ključnih pitanja razrešenja kosovsko-metohijskog problema jeste i demografsko pitanje. Međutim, ne može se u 2-3 minute o tome govoriti. Prvo. Drugo, nije samo rešenje u demografskom pitanju. Rešenje je i u jednoj novoj strategiji. Pre svega mislim da strategija koju danas Srbija, aktualna vlast Srbije sprovodi, treba da se okrene na noge jer je ona na glavu postavljena. Dakle, treba Srbiju mobilisati na Kosovu i Metohiji, a ne razvlačiti Kosovo i Metohiju kroz Srbiju. Tu sam blizak gospodinu Joviću. Strateške tačke treba postaviti, one će otvarati proces i usmeravati procese. Jedno krupno pitanje, katastrofalna greška politike Srbije, jeste što je nakon otvaranja srpskog pitanja, opravdano otvaranja srpskog pitanja koje je ugušeno u toj bivšoj Jugoslaviji, sveli smo sada problem da srpsko pitanje rešavamo samo u Srbiji. Srpsko pitanje je balkansko pitanje, pa čak i evropsko pitanje, a mi smo dozvolili da se ono rešava na prostorima Srbije. Dakle, mi moramo da tražimo izlaz u demokratizaciji, u uspostavljanju nekih, da kažem, asocijacija i tražiti rešenje na širim prostorima. Jer ovako smo upali sada da rešavamo problem srpski na teritoriji Srbije. Ovo van Srbije još uvek nismo uspeli da do kraja definišemo, ali smo zato otvorili pitanja, albansko pitanje, muslimansko pitanje, mađarsko pitanje, odnosno iskoristili su te separatističke snage da ta pitanja do kraja otvore. Sav problem i sve što se dešava, dešava se na ovoj teritoriji. Mi moramo da prenesemo problem rešenja srpskog pitanja, pa i albanskog pitanja, pa i svih pitanja na balkanskom ili evropskom nivou, ne u smislu da neko drugi rešava, nego težnja da mi otvorimo pitanje srpsko u Albaniji. Zašto mi iseljavamo Srbe iz Albanije na Kosovu i Metohiji? Da vidimo šta je sa Srbima u Makedoniji. Zašto mi to pitanje zapostavljamo? Ali ja se slažem da srpsko pitanje bude demokratsko pitanje, zato se zalaže i socijaldemokratska partija, i da nacionalno pitanje, nacionalni program sačine relevantne političke snage u Srbiji, naučne snage, nacionalne institucije. Ako to definišemo, mi se nećemo baviti otvoreno pred celim svetom kako ćemo rešiti najkrupniji problem. Ja sam u početku stavio tezu, evo, ovdje piše da kako govoriti o tako krupnom nacionalnom pitanju pred celim svetom. Time ne zagovaram neke ilegalne
i neke metode koji nisu dostojni Srbiji. Ali smatram da je ovo pitanje i suviše ozbiljno, mi ga improvizujemo. Hvala gospodine Trajkoviću, na redu je dr. Vojislav Šešelj. Ja smatram da demografsko pitanje na području Kosova i Metohije nije najvažnije, jer to pitanje se vrlo lako rešava uspostavljanjem modernog pravnog poretka. Zašto bi država izdržavala šiptarsku decu? Ako Šiptar želi da ima 10 ili 15 dece, to je njegova briga. Da li će moći da ih hrani ili neće, neka sam o tome brine. Važno je da se država o tome ne stara. A on ako izrodi toliko dece, onda će morati posle po Evropi da traži hleba za njih. Mi da o tome ne brinemo. Nama je važno da institucionalno razrešimo ključna pitanja, da zavedemo tamo građanski red, građansku disciplinu, da svako udovoljava svojim građanskim obavezama, a za sve ostalo malo strpljenja za nekoliko godina samo po sebi dolazi na svoje mesto. Mi bitku, po mišljenju Srpske radikalne stranke, za Kosovo i Metohiju ne možemo izgubiti na Kosovu i Metohiji, bez obzira šta pokušavaju Amerikanci, šta pokušava Zapadna Evropa, šta pokušava Turska i eventualno Albanija. Mi bismo bitku za Kosovo i Metohiju mogli da izgubimo jedino ovde u Beogradu, ako izdajnički blok na čelu sa Milanom Panićem uspe da osvoji vlast i da provodi svoju politiku, dakle da vraća rešenja iz Ustava iz 1974. godine, da deli Kosovo, Metohiju i slično. Ovde predstavnik Deposa je došao u situaciju da se odriče sopstvene stranke, sopstvenog koalicionog bloka i da kaže da zastupa samo sebe. To je veoma dobro, ja pozdravljam takav njegov stav, jer razume se svakom časnom čovjeku je teško da se identifikuje iza politike koja otvoreno šuruje sa Šiptarima. Vuk Drašković ne samo da je Šiptarima nudio mnoga... Ja moram da upozorim na još jednu od propozicija, da se ne smeju stranke i njihovi predstavnici ovdje ni kvalifikovati, ni diskvalifikovati. Ništa ne kvalifikovamo, samo činjenice iznosimo. On je čak nudio Mađarima kantone u Vojvodini, nudio autonomiju muslimanima na području Saka, Rugovu su pozivali na skupštinu Deposa i slično. Dakle, to su samo činjenice. Ja nikakvu kvalifikaciju nisam ovdje izneo što se tiče tog bloka. Kvalifikacija je ta što su oni u sprezi sa Milanom Panićem, a ta sprega sve objašnjava. I meni je veoma drago, veoma sam prijatno iznenađen što je gospodin Momčilo Trajković ovdje kao potpredsjednik Socijaldemokratske partije decidno se ogradio i od Ćosićeve politike podele Kosova i Metohije i od Milana Panića, jer mi smo svi do sada bili u zabludi slušajući predsjednika te stranke koji je slepo verovao u Ćosića i Panića. Meni je veoma drago što u toj stranci postoje ljudi koji drugačije misle i mislim da će ta patriotska pozicija koju zastupa gospodin Trajković u toj stranci da odnese prevagu i da ćemo s tom strankom moći da sarađujemo na ovim pitanjima, nasuprot onim strankama koje slepo slede Milana Panića, a to otvoreno vodi u izdaju srpski nacionalni interes. Podrazumeva se samo po sebi da prozivate u bilo kom smislu poimenično ili stranke čiji predstavnici nisu ovdje, da je s onu stranu političkog i drugog fair playa. Politikom, ako ne pozivamo, onda ne vredi da se bavimo ova rasprava se nastavlja u isto ovo vreme i sutra veče i ne bih želeo da se neko ko nije prisutan ovdje kvalifikuje na osnovu nečije kazivanja ili diskvalifikuje. Gospodine Markoviću, mnoge stranke se bojeći toga i ne šalju svoje čelnike na ove okrugle stolove. Vidite, Deposu nije palo na pamet da pošalje svoje glavne vođe na ovaj okrugli sto, da se lice u lice suočimo i da odgovore na ta pitanja, nego šalju ljude koji nemaju pojma i ograđuju se toga. Pa nemojte da insistirate na onome što se u politici ne može. Moramo insistirati na propozicijama, na pravilima koja su promišljena i koja su donešena i usvojena i svako ovdje prisustuje mora da ih se pridržava. Na redu je gospodin Jovan Nikolić u ime Demokratske stranke. Izvolite. Dobro, mislim da malo pređemo sa ovih ličnih stvari, da se vratimo na pitanje demografskih problema. Ko bude kraći od 3 minuta, al Alvera. Biće. Znači, tu jasna je situacija da postoji jedan enormni natalitet. Znači, ostaje na još 5 minuta, vi iskoristite svoje i podelite ga sa predstavnikom Saveza komunista. Postoji jedan enormni natalitet albanske manjine na Kosmetu i problem srpskog stanovništva na Kosmetu koje nije toliko pitanje nataliteta koliko pitanje iseljavanja koje je delimično zaustavljeno. To je naravno pre svega pitanje pravne države, funkcionisanja pravnog sistema u jednoj državi i politike vlade koja je u tom trenutku na vlasti. Pre svega socijalne i ekonomske politike. Ne može naravno vlada nikom narediti koliko će imati dece, da li će oni svi živjeti tu ili će se seliti, ali vlada je ta koja utvrđuje uslove na osnovu kojih čovjek donosi svoje racionalne odluke u vezi tih stvari. Tu postoji jedan niz problema koji je ostao nerešen po pitanju imovine koje su oduzete posle rata onim zakonom o zabrani povratka iseljenih. Ta imovina je jednom odlukom opredeljena da se vrati vlasnicima, odnosno njihovim naslednicima.
na tim imanjima bi se morali, bilo njihove naslednici, bili oni koji žele da to učine. Posebno je bitno i stvaranje novih naselja, ne samo stambenih, nego industrijskih. Tu je gospodin Samardžić kazao da trenutno država nema dovoljno para zbog ratnih prilika. To je jedna vrsta problema. Država jasno da mora da investira nešto novca u to, ali nije državni posao da ona završi sve pa da ljudi dođu na gotovo. To je jedna logika koja mislim da više ne može da funkcioniše nigde. Država mora da obezbedi osnovne uslove, pre svega naravno infrastrukturne, za izgradnju jednog naselja i industrije, ali da obezbedi pravne uslove i socijalne uslove pod kojim će ljudi biti zainteresovani da sami dođu i da investiraju ono novce što imaju. Neko ima više, neko ima manje. Ali da stvori uslove pod kojima će ljudi imati interes da dođu tu. Ne zato što nemaju gde drugde da žive, zato što su, ne znam, izbeglice. Nego ljudi koji sada žive u Beogradu ili, ne znam, u bilo kojim drugim gradovima nisu zadovoljni svojim životom, ali ocenjuju da ono što im je tamo država obezbedila uslove, ali ne kompletno sve na gotovo, da ti uslovi su za njih privlačni i da će oni doći i doneti sa sobom ono što imaju. Hvala gospodine Nikoliću. Gospodin Svedor Rasimović, izvolite. Pre nego što bih došao na pitanje, odnosno demografsko pitanje koje je po nama samo jedan segment ukupnog pitanja Kosova, napomenuo bi da je ova emisija trebala da reši pitanje i da malo proanalizira to pitanje bez zahteva da ga definitivno uobliči. Ovdje se neki bavili vaganjem koliko je šta komunističko ili nekomunističko, a u stvari to je pitanje njihovog slobodnog vremena i ništa ne daje na kvalitetu, niti donosi neki novum u rešavanju čitavog problema. Čak neki predstavnici se ovdje predstavljaju kao veliki zaštitnici srpske države, a u Vojvodini se zna da su davali neke specijalne statuse i tako dalje. Savez komunista Pokret za Jugoslaviju, polazeći od toga da ulazi u parlamentarnu borbu kao prostor Skupštine u kome će se argumentovnom komunikacijom ispoljavati interesi političke programe i platforme, smatra da je ovo ipak demokratsko pitanje i da bi se ono rešilo... Jeste, ali smo svi mi u poziciji da sad ispravljamo ono što ste vi za pola veka zabrljali, gospodine, nemojte to zaboraviti. Gospodine Šešelj, postoje elementi na kojima je nama svet zavide u rešavanju pojedinih pitanja nacionalnih manjina. Zavide nam je svet na tim elementima. Jeste, i zato mi patimo što nam je svet zavide. Segmentarno mi ne možemo posmatrati rešenja drugih nacionalnih manjina su bila mnogo bolja nego pitanje rešenja albanskog pitanja, nacionalne manjine albanske na Kosovu. Savez komunista Pokret za Jugoslaviju smatra da je ovo ipak demokratsko pitanje, da bi se zadovoljavajući nivo rešilo za državu manjinu, potrebno stvoriti demokratski ambijent. Bojim se da u posljednje minute nastane velika gužva, ali ako neko može u formi neke devize... Ja bih replicirao gospodinu Šešelju. Meni je drago što se mi slažemo po patriotskim pitanjima. Ja mislim da nema stranke u Srbiji koja ima partnera za razgovor da Kosovo bude republika. Dosta? Molim vas, samo da kažem, oko gospodina, mog predsjednika moje partije, gospodina Mirkovića. Gospodin Mirković je jedan veliki patriota. Ja se ne slažem da se može gospodinu Mirkoviću podmetati nešto što nije. To što on pokušava, traži demokratski... A podržava Panića, to meni je žao što ovdje neće svi moći da dođu u situaciju da kažu ne da se pojavi. On podržava Panića kao svog kandidata na tim izborima. Ako je to tako, ja ne verujem da je to tako. Pa ovdje je rekao na okolo... Ne verujem i nisam došao do saznanja da je gospodin Ćosić nudio podelu Kosova. A malo pre ste to... Vreme je potpuno nemilosrdno, propozicije isto tako. Mi, poštovani gledalci, vidite kakva je situacija. Mi vam zahvaljujemo na pažnji. Reditelj je dužan, nažalost, da završi ovu emisiju. Ja svima zahvaljujem. Možemo ovako nastaviti kasnije u stavu. Hvala svima. Hvala i vama na pažnji, poštovani gledalci. 20. decembra. Ako niste gledali prošlu emisiju, da vas podsjetim. U svakoj emisiji predstavljaju se po 3 stranke. Predstavnici ovih stranaka odgovaraju na pitanja novinara iz različitih redakcija i na pitanja publike. Publiku čine simpatizeri i članovi ovih stranaka. Vreme za odgovore je ograničeno. Naši večerašnji gosti su gospodin Zoran Čičak, podpredsednik Saveza komunista za Jugoslaviju, Pokreta za Jugoslaviju u Srbiji. Zatim gospodin Nebojša Čović, predsjednik gradskog odbora i član izvršnog odbora Socijalističke partije Srbije. I gospodin Mirko Jović, predsjednik Srpske narodne obnove. Dobroveče.
Sa mnom u studiju su i moji gosti, kolegi novinari koji će mi takođe pomoći da propitamo naše večerašnje goste. To su Milica Kuburović iz Radija B92, Vladan Olimpijević iz Studija B i gospođa Branka Mitrović, novinar, komentator Borbe. Dobroveče. Kao što sam već rekla, publiku čine simpatizeri i članovi partija koje su ovde večera zastupljeni. Imaćete 20 minuta da postavljate pitanja vašim protiv kandidatima. Dobroveče svima i dobrodošli. Da odmah krenemo sa pitanjima. Prvo pitanje, samo da vam kažem da je vreme odgovora ograničeno na 3 minuta. Čućete signal. Tako je, to je signal. Prvo pitanje je isto za sve. Krenut ćemo od vas, gospodine Čičak. Većina stranaka u svojim predizbornim kampanjama, aktivnostima govori o nacionalnim interesima. Ja bih vas zamolila da vi kažete, ukoliko biste vi pobedili na izborima, koje biste vi to nacionalne interese branili i šta su to za vas nacionalni interesi koji branite? Izvolite. Za nas je prvi i osnovni nacionalni interes da se zaustavi rat i da se postigne trajan mir koji neće ići na štetu bilo kog naroda u Jugoslaviji. Drugi nacionalni cilj koji po našem mišljenju jedini može ostvariti ovaj program jeste obnova Jugoslavije u njenim istorijskim granicama koje su utvrđene posle Drugog svjetskog rata. Naša partija smatra da srpski narod, kao narod koji je najrasprostranjeniji u Jugoslaviji, ima prevashodni interes da tu državu obnovi, zato što je jedino u Jugoslaviji u svojoj istoriji živeo u jednoj državi. Također mi smatramo da i svi drugi narodi koji žive zajedno sa nama u Srbiji mogu ostvariti svoju ravnopravnost u slučaju postojanja jugoslovenske zajednice. To su nacionalni ciljevi koje je moguće ostvariti u slučaju da pobede snage demokratske i jugoslovenske opcije. Hvala vam. Gospodin Čović, izvolite. Pa, naši nacionalni interesi su, mi priznajemo granice u kojima jeste sadašnja Jugoslavija. Jedan od centralnih nacionalnih ciljeva je da obezbedimo, jer za to imamo moralnu obavezu, Srbima van Srbije, pravo da se izjasne kako će živeti, potom da zaštitimo Srbiju od napada koji su svakodnevni na Kosovu i u Vojvodini. Hvala. Gospodin Jović. Srpska narodna obnova kao autentična nacionalna stranka ovo posmatra kao najvažnije pitanje. Naš osnovni nacionalni interes u ovom trenutku jeste da zaštitimo najugroženiji deo našeg naroda, onaj deo našeg naroda koji još uvek nije oslobođen i koji trpi tešku okupaciju tuđinskih vlasti, pre svega na prostoru u dolini Neretve, gde su ostali gradovi kao što je Konjic, kao što je Mostar, kao što je Čapljina, kao što su naše svetinje u Prebilovcima i drugim svetilištima koja su ponovo raskopana, čije su kosti ponovo razbacane dolinom Neretve. Dalje, Srpska narodna obnova kao nacionalni cilj vidi i oslobođenje onih punktova, onih nekoliko tačaka koje se nalaze na prostoru Srpske republike, a koji još uvek nisu pod kontrolom srpske vlasti na tom prostoru. To su mesta poput Tuzle, poput Srebrenice, poput Goražda, koji se nalaze, kažem, na teritoriji Srpske republike, ali još uvek imaju svoju vojsku, svoju policiju i mi smatramo to vitalnim srpskim interesom, jer se one nalaze upravo na magistralama koje treba da povežu srpski narod iz Krajine, iz Hercegovine sa svojom maticom i jedinom majkom Srbijom. Srpska narodna obnova će u tom cilju davati ogromnu podršku našem narodu kako bi se ispunio i taj veliki naš interes. Dalje, kao nacionalni interes Srpska narodna obnova posmanje kako pomoći i kako osloboditi 200 do 300 hiljada Srba koji su ostali u Makedoniji okupirani tom titoističkom nakazom, tom vlašću koja nije sposobna da drži taj prostor, jer država je samo ono što neko može da drži i mi verujemo u to da će u sukobu između Šiptara koji su u zapadnoj Makedoniji i vlasti takozvane makedonske koja nije u stanju da drži taj čitav prostor, ukazati se šansa da naša matica i da naš narod zaštite tih nekoliko stotina hiljada pripadnika našeg naroda i da zaštitimo tu još jedinu neoslobođenu teritoriju koja pripada našem narodu. Mi smatramo da je naš nacionalni interes i da se izvrši konačno pomirenje našeg naroda, odnosno da se ukine sramni zakon o zabrani povratka dinastiji Karađorđević i svim političkim emigrantima
koji su ostali zajedno sa svojim potomstvom rasuti po svetu, koji imaju ogromnu energiju, ogromnu ljubav i koji mogu da pomognu preporodu našeg naroda i naše države. Mi smatramo nacionalnim interesom i to da se što hitnije ukinu političke komunističke fabrike, odnosno da se naša privreda prilagodi u uslovima zemlji, vazduhu i vodi, resursima, geografskom položaju kojim raspolaže naš narod i naša država. To znači ukidanje političkih fabrika i formiranje privrede koja će se baviti modernim turizmom, koja će se baviti elitnim turizmom, koja će se baviti proizvodnjom hrane, odnosno drugim granama te lake industrije koja je prilagođena, kažem, uslovima u kojima mi živimo. Mi smatramo takođe osnovnim nacionalnim interesom da napravimo infrastrukturu za našu državu koja će povezati Niš sa Bosanskom krajinom, koja će povezati Vojvodinu sa Crnom Gorom, koja će povezati Romaniju sa Kosovom i Metohijom, kako saobraćajnicama, tako i svim drugim komunikacijama. Hvala vam, gospodine Joviću. Idemo na drugo pitanje. Zamolit ću gospodina Čovića da prvi odgovori. Kao što sam već rekla, nacionalni interesi se najčešće pominju u predizbornoj kampanji. Ipak na predstojećim izborima predstojeći izbori nisu referendum na kome se odlučuje o budućem statusu srpskih krajina, već se bira vlast u Srbiji. Ako vi pobedite, kakav život i šta vi nudite građanima Srbije? Mi građanima Srbije nudimo totalnu nacionalnu sigurnost, mada oko nacionalnog interesa ne možemo da diskutujemo kao oko prava samo jedne partije, jedne stranke. To je zapravo obaveza svih nas. Nudimo jednu privredu u kojoj će sve svojine imati apsolutno garantovanu sigurnost. Naravno, moramo se pozabaviti i transformacijom društvene svojine u neke druge oblike svojine, znači u mešovitu svojinu, u privatnu svojinu. Takođe, mi garantujemo u Srbiji jedan viši standard, naravno ne preko noći, jer ne možemo biti partija koja obećava ili stranka koja obećava da ćemo preko noći dobiti plate po 1000 maraka. Mi ipak predstavljamo jednu vrlo ozbiljnu stranku, najmnogoljudniju trenutno u Srbiji. Takođe, nudimo i ostvarit ćemo tu mogućnost izjašnjenja Srba van Srbije i zaštitu svih Srba van Srbije, odnosno srpskog naroda, ma gde oni bili, pogotovo u srpskim krajinama, bezbednost Kosova i Vojvodine i niz ekonomskih transformacija, odnosno privrednih transformacija koje imaju za zadatak da najzad stabilizuju našu privredu, koja je destabilizovana naravno svim kretanjima u zadnje 2 do 3 godine, kompletnim secesijama i destabilizovana je znači unazad u proteklih 40 godina jednim sistemom koji jednostavno nije mogao da obezbedi funkcionisanje ekonomije, odnosno funkcionisanje privrede, odakle zapravo i potiču svi problemi, jer se zapravo i odigralo na tu kartu nemogućnosti razrešenja privrednih, odnosno ekonomskih problema, prebačene na nacionalne probleme, na veliku secesiju. Tako da to su osnovne poruke Socijalističke partije Srbije. Mi imamo i u našem programu socijalnu pravdu i socijalnu sigurnost za svakog našeg građanina. Znači, nijedan od naših građana Srbije, odnosno Jugoslavije, ne bi smeo da ostane nezbrinut. Znači, takođe brinemo i o učesnicima oružanih sukoba, poslednjih oružanih sukoba. Naravno, tu ima nesređenih stvari sa saveznom vladom, zbog toga su upravo i bili određeni problemi u proteklih 10 do 15 dana. Eto, toliko ukratko, mada je pitanje za jedno malo šire objašnjenje. Hvala vam. Gospodine Joviću, molim vas da odgovorite na isto pitanje. Srpska narodna obnova, ako bude učestvovala u vlasti posle ovih izbora, pre svega će se založiti za to da se našem narodu i našoj državi vrati dostojanstvo koje je zgaženo u ovih prethodnih nekoliko godina i prethodnih nekoliko decenija. Dostojanstvo našoj državi ćemo vratiti tako što ćemo se odmah zalagati za uvođenje, odnosno donošenje zakona o državljanstvu koji će eliminisati sve moguće separatizme koji se nalaze trenutno na prostoru naše države, kako u Vojvodini, tako u Beogradu, tako i u Šumadiji, tako sa pitanjem nacionalnih manjina koje su nelojalne
našoj državi, kao i sa takozvanim crnogorskim separatizmom. Mi ćemo se odmah založiti i za to da se za našu državu uvede obaveza, odnosno viza na prostor naše države, kako bi se sprečilo divljanje 15-razrednih špijuna koji dolaze na prostore naše otadžbine i koji otvoreno rade na huškanju nelojalnih nacionalnih manjina, na uspostavljanju nekih separatističkih vlada na prostoru naše države i u tom smislu, kažem, mi ćemo uvesti najstrože vize gde će morati svako da plati ozbiljan formular da bi ušao na ovaj naš prostor. Mi imamo mnogo više razloga da uvedemo vize za ulazak na našu teritoriju nego li što ima jedna Amerika koju je slučajno Kolumbo pronašao, a po našim prostorima su do juče šetali srpski sveci, počeo od Svetoga Save pa nadalje. Prema tome, onaj ko bude hteo dođe kao diplomata, kao novinar, kao lažni humanista ili svejedno kako, morat će ozbiljno da bude podvrgnut raznim pregledima da bi bio uslužen i da bi bio prihvaćen na ove naše prostore. Tako ćemo vratiti dostojanstvo, a probleme naših naroda koji su ga zadesili zbog rasturanja prethodne države, zbog formiranja nove državne zajednice, zbog neprilagođene privrede, mi ćemo rešavati jedan po jedan. Nećemo se baviti nikakvim kardeljizmima i marsizmima. Srpska narodna obnova neće lečiti komunističke posljedice, nećemo vršiti reformu svih onih pogrešnih poteza koje su prethodne vlasti radile na našim prostorima. Mi ćemo prilagoditi, kažem, našu privredu i tih nekoliko miliona ljudi koji su ostali bez posla ili treba da ostanu bez posla, Srpska narodna obnova neće posmatrati kao potencijalne svoje glasače i neće ih stavljati u situaciju da budu socijalni slučajevi i davati im socijalne karte da bi glasali zbog toga za partije koje se navodno zalažu za neki socijalizam i socijalnu pravdu. Srpska narodna obnova će te ljude uposliti, daće im šansu da rade, jer jednostavno ne radi se o ljudima koji su niti umobolni, niti nesposobni za rad. Mi imamo jako mnogo prostora gde ćemo ih zaposliti, oni će biti servis jednoj modernoj poljoprivredi, modernom i elitnom turizmu, oni će biti servis za proizvodnju hrane i svoje iste poslove, umesto da kucaju tamo u fabrikama koje proizvode neke šrafove i neke druge proizvode od kojih nema nikakve koristi naša država, oni će te iste poslove raditi u fabrikama i malim fabrikama za proizvodnju hrane, javljaće našoj poljoprivredi kada i kako mogu da budu ugroženi poljoprivredni proizvodi od oluje, od grada i svega ostalog, jer je informacija vrlo važna stvar. Hvala vam. Gospodine Čičak, kakav život građanima Srbije nudi vaša partija? Savez komunista Pokret za Jugoslaviju je jedna od 3 političke stranke koje su istakle svoje kandidate i u Srbiji, i u Crnoj Gori, u svim izbornim jedinicama. Dakle, mi polazimo od toga da ćemo u obe ove republike uspostaviti skladne odnose i uspostaviti efikasnu i savremenu federaciju. Naša želja je da sadašnji loš kvalitet odnosa koji postoji između savezne i republičke vlasti bude otklonjen i da vlast na svim nivoima funkcioniše skladno i koordinirano. Također mi se zalažemo da se o sudbini Jugoslavije i Srbije rešava samo u Jugoslaviji i Srbiji. Naša partija, za razliku od nekih drugih partija koje su sada na vlasti, neće dovoditi Amerikance za predsjednike jugoslovenske vlade, niti će ih pokušavati da otera onda kad počinju da smetaju. Savez komunista Pokret za Jugoslaviju polazi od toga da svi građani Jugoslavije imaju pravo da ostanu Jugosloveni bez obzira gde su se zatekli raspadom ove države. Zato ćemo od samog početka nove skupštine predložiti da se omogući dvojno državljanstvo, odnosno da se omogući onim stanovnicima SFRJ koji su ostali van granice Savezne Republike Jugoslavije da optiraju i za državljanstvo Savezne Republike Jugoslavije ako to žele. Time će ova država imati praktičnu obavezu da ih štiti od ponašanja lokalnih vlasti na teritorijama gde su se oni zatekli. Također, mi se zalažemo za aktivnu i, rekao bih, agresivnu socijalnu politiku koja će teret krize prebaciti na one koji imaju najviše, umjesto da, kao što se sada događa, teret krize pada na najsiromašnije, a da se na njemu bogati tanak sloj špekulanata i profitera, i to uglavnom onih koji su povezani sa vrhovima vladajuće partije. Mi polazimo od toga da svi oblici svojine treba da uživaju potpuno ravnopravnost, s tim da priznajemo da privatna svojina treba da ima prednost u određenim privrednim granama da omogućava brži razvoj i veći stepen zapošljavanja. Ali također da različiti oblici javne i mešovite svojine moraju ostati noseći oblik produkcionih odnosa tamo gde se radi o velikim državnim investicijama i infrastrukturi. Hvala vam. Treće pitanje, zamolio bih vas, gospodine Joviću, da prvi odgovorite. Zamolio bih da odgovorite sasvim konkretno. Kog predsjedničkog kandidata ćete vi podržati
na predstojećim predsjedničkim izborima za predsjednika Srbije. Šta ćete reći vašim članovima i simpatizerima za koga da glasaju i zašto? Srpska narodna obnova smatra da je ovo pitanje vrlo važno jer jednostavno nametnulo se već nekoliko meseci kao osnovno pitanje na našoj političkoj sceni. To nije slučajno, jednostavno postoji neka vlažni sukob između gospodina Panića i i oni koji vode Republiku Srbiju. Mi smatramo da oni ljudi koji su izmislili, našli način, doveli ga, predložili u Skupštini, izabrali, jednostavno su u lažnom sukobu i da taj sukob ne postoji. Taj sukob jednostavno je iskonstruisan da bi bili zbunjeni birači, da bi bila zbunjena opozicija i vidite da je veliki deo opozicije neutralisan upravo tim lažnim sukobom. Govori se stalno o tome da li je rok istekao, da li nije i umjesto da sredstva obaveštavanja izveštavaju o aktivnostima političkih stranaka, umjesto da govore o planovima određenih političkih stranaka, sve se svelo na to da li će pobediti gospodin Panić ili gospodin Milošević. Na taj način opozicija, onaj deo opozicije koji je nasao na tu igru, jednostavno rizikuje. I jednostavno mi u tome nećemo da učestvujemo iz prostog razloga što će na taj način dati definitivni legitimitet ovakvoj vlasti u Srbiji. Srpska narodna obnova kao ozbiljna monarhistička stranka ne želi uopšte da učestvuje u predsjedničkim izborima, niti misli da će budući predsjednik Srbije rešiti ogromne probleme koji se nalaze pred našim narodom i našom državom. Mi se pre svega posvećujemo skupštinskim izborima i verujemo samo ozbiljnoj Skupštini Srbije i Savezne Republike Jugoslavije koja će biti u stanju da odgovore svim izazovima pred kojima se našao naš narod i naša država. Ne verujemo u nijednog predsjedničkog kandidata i ne verujemo da će jedan predsjednički kandidat svojom snagom moći da reši te probleme. Mi nismo narod koji se nalazi pred problemima da li će porez biti 6 ili 14%, mi smo narod koji se nalazi pred osnovnim pitanjem da li će uspjeti pred međunarodnom zajednicom da legalizuje svoju ucenjenu otadžbinu i da li ćemo uspjeti da rešimo mnoge druge probleme. Verujemo da će ovi izbori napraviti skupštine u koje će ući predstavnici ozbiljnih političkih stranaka, ljudi koji ne pripadaju političkim strankama i koji će napraviti realnu snagu i realnu sliku naše političke scene. Hvala. Da li to znači da ćete svoje članove pozvati na bojkot predsjedničkih izbora? Pozvaćemo ih da na tom listiću napišu da su za kralja i otadžbinu, neka se zna koliko ima nevažećih listića. Hvala. Gospodine Čičak, za vas isto pitanje. Molim vas da odgovorite na isto pitanje. Kao što je poznato, Savez komunista Pokret za Jugoslaviju nije istakao predsjedničkog kandidata zato što procenjuje da u ovom trenutku nema izgleda da predsjedničke izbore dobije. Kao ozbiljna partija mi idemo samo na one izbore koje ćemo dobiti. Kada se radi o predsjedničkim kandidatima koji su do sada istaknuti, mi smo zauzeli stav da svoje članstvo i simpatizere ne pozivamo da podrže ni jednog od istaknutih predsjedničkih kandidata. Oni će se po svojoj savesti kao građani izjasniti za onog od njih koji po njihovom mišljenju ispunjava najviše uslova da bude predsjednik Republike Srbije. Koliko ja znam, a i po svim procenama, naši članovi, naši simpatizeri glasat će za različite kandidate na glasačkom listiću jer je situacija objektivno takva da ima i više dobrih kandidata. Mi ćemo prihvatiti svaku odluku naroda i prihvatit ćemo kao legitimnog predsjednika Republike onoga ko dobije najviše glasova. Vama je lako tako da glasate. Njima je lako tako da glasaju, pošto su svi predsjednički kandidati bivši komunisti, svi će glasati za svoje kandidate. Hvala vam. Gospodine... Sinopsis emisije da ipak poštujemo. Gospodine Čoviću, pretpostavljamo koji je vaš predsjednički kandidat, ipak bih vas zamolila da nam objasnite zašto treba glasati za njega. Zašto treba glasati za našeg predsjedničkog kandidata? Pa vidite, kad mnoge druge stranke nemaju predsjedničke kandidate, vrlo lako možete doći do toga kakav je to zapravo kvalitet za te ljude koje mi predlažemo. Naravno, mi imamo najjačeg predsjedničkog kandidata, ja mislim i budućeg predsjednika sigurno. Ne bih objašnjavao šire oko toga, jer mislim da predsjednik Slobodan Milošević je apsolutno poznat i da neće biti nikakvog spora, da već u prvom krugu to pokažemo apsolutno svim drugim strankama. Ne, on je, predsjednik Milošević nesumnjivo poznat, ipak zamolila bih vas da nam kažete šta je to što će u narednom mandatu, ako bude izabran predsjednik Milošević, zastupati. Pa čujte, to je pitanje ipak koje bi najbolje mogao predsjednik Milošević da vam objasni i da na njega odgovori. To se slažem, ali ipak... Ali to, gospodine Čičak, nije vaša stvar.
Prema tome, to ćete isto s njim moći da se i vi dogovorite. Znači, ne želite da odgovorite? Ne, ja sam vam odgovorio, a vi već dajete kvalifikaciju odgovora, što opet nije vaš zadatak. Ja sam odgovorio na pitanje onako kako mislim da treba da odgovorim. Dobro, hvala vam. Ako se ne varam, sada sledi reklama, a zatim prelazimo na pitanja novinara. Telefonija. Standardni bežični telefoni, kućne telefonske centrale, kopir aparati. Proizvodi Panasonic, prodaje, montira i održava Telefonija. 433-817, faks 433-902. Film Kosač iz mašte Stephena Kinga, distribucija First Production. Vodič ka lepšoj strani sveta. Turistička agencija Panorama. First Production vam predstavlja film Kosač. Iz mašte Stephena Kinga dolazi priča o običnom čoveku i sjajnom naučniku. Film Kosač u Domu sindikata First Production. Narode, otvorite oči i pogledajte dokle smo stigli. Pogledajte kakvi su nam putevi, škole, bolnice, privreda, selo. Kolike su plate, koliko je ljudi bez posla. Kakav nam je standard i dokle može dovede ova hiperinflacija. Narode, želite li bolji život? Želite li posao? Želite li penzije na vreme? Želite li vašu staru deviznu štednju? Ja to umem i mogu da ostvarim. Jezdimir Vasiljević, nezavisni kandidat za predsjednika Srbije. Aukcijska kuća Lazarević i NTV Studio B organizuju veliku zimsku aukciju na kojoj će biti predstavljeno preko 500 predmeta. Prvi deo videokataloga možete pogledati svakodnevno na našem programu od 15 do 17 sati. Partije Srbije i Srpske narodne obnove. U ovom drugom delu emisije reč ću prepustiti mojim kolegama novinarima koji će imati po 10 minuta da razgovaraju sa našim večerašnjim gostima. Pre nego što reč dam gospođici Milici Kuburović iz Radija B92, htjela bih samo da kažem da smo večeras pokušali da u našu emisiju dovedemo novinare Radio Beograda i Televizije Srbije, međutim bezuspešno. Tako su nas odbili gospodin Jerotijević i Krajinčanić iz Radio Beograda, iz Televizije Beograd, gospodin Krste Bijelić, Ratko Mitrović, Rada Đokić i Stefan Grubač, novinar NIN-a. Dakle, prvo je Milica, izvoli, imaš 10 minuta, možeš da ih iskoristiš kako god želiš. Hvala. Pitanje za gospodina Čovića prvo. Glavna obećanja Socijalističke partije Srbije od prvih višestranačkih republičkih izbora 90. a potom i na saveznim izborima bila su mir, prosperitet, ravnopravnost i jednakost, socijalna jednakost. Kako ste vi u kontekstu ovih obećanja zadovoljni onim što je SPS učinila za vreme ove vladavine? Pa čujte, uvek može i više da se učini, međutim ako uzmete u obzir, ja razumem taj lepi smešak, ako uzmete u obzir vreme koje je bilo za zadnje 2 godine, kakve su se pomeranja dogodila i u svetu, kako su se ponašale neke naše bivše republike, bivše Jugoslavije, secesionistički raspoložene,
koliko smo izdaju imali zapravo u našoj zemlji. Mislim da je Socijalistička partija Srbije sasvim dobro zaštitila interes srpskog naroda. Naravno, ja sam i na početku ovog pitanja, odnosno odgovora, rekao da je to možda moglo i drugačije, međutim, lako je biti general posle bitke. Da li treba uzeti u obzir i to što ste vi imali u tom periodu 80% poslanika u Skupštini Srbije i Skupštini Jugoslavije i da ste zato imali priliku da budete jedini generali i da prihvatite i sve pozitivne i negativne posljedice koje su sledile takvom politikom. Da, i da ste nas vi svo vreme napadali, čak i van ove naše zemlje, vrlo nekorektno. Ja se izvinjam, ovo je mojih 10 minuta. Izvolite, molim vas, gospodine. Šta znači to vi sam? Pitanje za gospodina Čička. Možete li ukratko da kažete koje su osnovne razlike, ako ih ima, a pretpostavljam da ima, između Saveza komunista, Pokreta za Jugoslaviju i Socijalističke partije Srbije i koje bi bile vaše glavne zamerke na račun Socijalističke partije Srbije? Razlike su, kao što narod kaže, kao između Boga i šeširđije. Vidite, glavne zamerke koje mi imamo su u tome da se ta partija ne drži svog programa, odnosno da na kongresima usvaja program, a posle sprovode politiku koja je iznuđena. I kao što kažemo i uvaženi kolega koji priznaje da je moglo i bolje, ja ne znam da li je moglo gore. Verovatno da je moglo i gore, međutim ja se nadam da je biračko telo u Srbiji dovoljno zrelo da im ne dozvoli šansu da bude gore. Naša glavna zamerka je u tome da je ta stranka preko svojih predstavnika u najvišim državnim organima, u predsjedništvu SFRJ, u Saveznom izvršnom veću i u drugim saveznim organima praktično dozvolila raspad Jugoslavije. I oni koji nisu ništa preduzeli da se taj raspad spreči, po nama su jednako odgovorni kao oni koji su aktivno činili da do njega doći. Naravno, bez učešća komunista, verovatno. Ja se izvinjam što vas prekidam, možete li mi reći da li i vaša stranka podržava kontinuitet SRJ, odnosno SFRJ? Naša stranka polazi od toga da je Savezna Republika Jugoslavija iznuđena tvorevina koja treba da bude embrion okupljenja svih jugoslovenskih zemalja. To znači da kontinuitet jugoslovenske države mora da se izbori pred međunarodnom zajednicom, jer bez tog kontinuiteta obnova će ići mnogo teže i mnogo sporije. Također mi smatramo da Srbija i Crna Gora kao Jugoslavija imaju više šanse da drže unutrašnji mir nego kao neka vrsta Velike Srbije. Hvala. Malo čas ste rekli da nemate, također za gospodina Čička opet pitanje, malo čas ste rekli da nemate svog predsjedničkog kandidata i da nećete uticati na vaše birače i simpatizere da glasaju za bilo koga. A pre 2 dana u emisiji Intervju dana na radiju B92 gospođa Mirjana Marković, jedan od čelnika Saveza komunista Pokreta za Jugoslaviju, rekla je da stranka nema svog predsjedničkog kandidata, ali da će podržati kandidata Socijalističke partije Srbije Slobodana Miloševića. Da li je to njen stav ili stav stranke? O tome se još nismo zvanično izjašnjavali, dakle to je njen ličan stav. Hvala lepo. Šta mislite o gospodinu Šešelju, gospodine Čoviću? O gospodinu Šešelju? Pa nemojte to koalicioni partner, nema smisla. Gospodin Čičak je večeras vrlo raspoložen. Gospodin Šešelj je šef radikalne stranke, na tome nema apsolutno nikakvog kontakta sa Socijalističkom partijom Srbije. Programi su totalno različiti, vrlo militantni programi radikalne stranke, prema tome Socijalistička partija Srbije se od tih programa mora ograditi. Po pitanju samih nastupa i svega, sve je to vrlo napasno, prema tome to je moje lično mišljenje oko gospodina Šešelja, s tim što, rekao sam vam oko programa, da mi se čak ni ne dodirujemo, ne tangiramo jedni drugi. To je malo različito od stava predsjednika vaše stranke i predsjedničkog kandidata, aktualnog predsjednika Miloševića, pošto je gospodin Šešelj njegov omiljeni opozicionar. To je vaša konstatacija samo. Da. Zapravo to je rekao gospodin Slobodan Milošević u odgovoru na jedno od pitanja.
Zavisi kako mi to čujemo i kako razumemo i posle kao novinari kako to prezentiramo. Ja verujem da bi vi volili da to baš bude tako, ali nažalost nije. Ne, naprotiv. Nažalost nije, verujte mi. Opet jedno pitanje za vas, gospodine Čoviću. Mnogi predstavnici opozicije u toku kampanje govore o tome da ako Socijalistička partija Srbije eventualno izgubi na predstojećim izborima, da neće tako lako predati vlast. Kako vi to komentarišete? Pa čujte, Socijalistička partija Srbije se zalaže za demokratske izbore. Mislim da je to dokazala u celom proteklom periodu. Prema tome, opet su verovatno loše informacije i opet je ono što bi neko želeo da se desi. Socijalistička partija Srbije nikada neće reći da narod koji glasa faktički treba da se stidi toga što glasa. Prema tome, ako budemo izgubili, a ja ne verujem, normalno je demokratski se ponašati. I mi ćemo to zastupati i tako se ponašati. Još jedno pitanje za vas. U izjavi za naš radio posle kongresa Socijalističke partije Srbije vi ste rekli u povodu pominjanja gospode Aleksandra Bakočevića i Bogdana Trifunovića da ste govoreći na kongresu iznosili stav gradskog odbora SPS-a, dakle socijalista. Možete li nam sada reći šta je to što zapravo beogradskim socijalistima nije bilo po volji, odnosno koje su primedbe imali na dosadašnji angažman ove dvojice članova? Socijalisti Beograda su, mi smo to i u mnogo nastupa pre ovoga večeras rekli, za jedno podmlađivanje u Socijalističkoj partiji Srbije i mi smo takav stav zastupali uz puno uvažavanje svega onoga što su naše uvažene kolege zapravo u proteklom periodu uradile. Pitanje za gospodina Jovića. Možete li mi reći da li ste vi zadovoljni ovim sporazumom koji je postignut, koji se za neke poštuje, za neke ne, odnosno neki smatraju da se poštuje, a neki ne, o ravnopravnom predstavljanju stranaka na televiziji za vreme kampanje? Mi nismo apsolutno zadovoljni iz prostog razloga što svako večer gledamo promocije nekih joga letača koji neće učestvovati na izborima, niti za savezne, niti za republičke izbore. Znači, mi nemamo ništa protiv toga da se predstavljaju stranke i pokreti koalicije koje će učestvovati makar sa jednom listom, ali mi već iz dana u dan to gledamo. Sa druge strane, Srpska narodna obnova se jako protivi ovakvim TV duelima koje organizuje Televizija Srbije, gde ima 8 političkih stranaka, gde je nemoguće jednu temu obraditi na pravi način i mi smo bili za to da Televizija Srbije napravi ovakve emisije kako je pravi Studio B, gde će biti 2-3 političke stranke i gde će se na pravi način moći sva pitanja rasvetliti. Vi vidite sami da je osnovno pitanje za nas iz Srpske narodne obnove pitanje tog predstavljanja iz Crne Gore bio dogovor da se iz Crne Gore predstavljaju samo stranke koje učestvuju na izborima u Srbiji i Crnoj Gori, međutim taj dogovor je prekršen, predstavljaju se sve političke stranke, čak i one koje su protiv savezne države i u tom smislu, kažem, imamo nekoliko ozbiljnih primjedbi, a pre svega ove, kažem, što jednostavno takve emisije sa mnogo stranaka koje neće učestvovati na izborima, sa vremenom koje nije raspoređeno na osnovu pravila, gde se kaže da će vreme biti raspoređeno proporcionalno broju prijavljenih kandidata i lista, u stvari se samo nastavlja sa zbunjivanjem birača i samo ćemo imati, kažem, situaciju da ljudi će moći da kažu sve su to iste političke stranke i nećemo za nikoga glasati i to ide tom metodom. Socijalisti znaju da one koji imaju su njihovi po svaku cenu, jer to nisu ljudi koji su opredeljeni, znači, iz nekih patriotskih razloga, oni su opredeljeni, znači, jer su okorišćeni zbog toga i jednostavno birači će uvek njihovi glasati za njih, a naše birače zbunjuju sa tim joga letačima. Hvala. Gospodine Čoviću, da li ste vi zadovoljni? Mogu samo kratko, molim vas. Gospodine Čičak, nemojte da skidate osnovnu hipoteku sa Socijalističke partije. Vi ste afirmisali njih večeras. Osnovna hipoteka do koje oni beže, to je da su komunisti, a vi ste večeras rekli da nisu. I ono što opozicija pokušava 2 godine dokaže, vi ste večeras pobili. Da li ste vi, gospodine Čoviću, zadovoljni predstavljanjem stranaka? Ja moram da vam kažem, gospodine Jovože, prvo svako da bude komunista. Oni su nesposobni da budu komunisti. Ali, ja se s vama slažem, ali pobijate teze onih partizana. Žao mi je šta vam radi. Milica dobio odgovor na pitanje, molim vas. Propo ovoga, samo da razjasnimo neke stvari, mi to ni ne želimo da budemo komunisti. Prema tome, pogledajte prošlo vreme kako smo prošli i bit će vam jasno zašto to ne želimo. Na vaše pitanje, molim vas, što se tiče predstavljanja stranaka, mislim da ima i suviše mnogo
jako crnih i ružnih spotova, da se jako crne stvari predstavljaju i da to jednostavno ovaj narod srpski ne zaslužuje, bez obzira što je izuzetno kompleksna i teška situacija. Ne, nisam mislila na reklame, nego u informativnim emisijama. U informativnim emisijama, naravno, mi svuda preterujemo, pa i u broju stranaka. Prema tome, jako je teško napraviti jednu ravnotežu u predstavljanju stranaka. Znači, svodi se na 2 do 3 minuta za predstavljanje stranke, što apsolutno nije racionalno i zapravo ne može da da pravi kvalitet u predstavljanju stranke. Samo nije teško ako se poštuje dogovor. Ako se ne poštuje dogovor, onda je strašno teško. To se podrazumeva, gospodine Jović. Hvala vam Milici Kuburović. Reč ima Branka Mitrović, novinar Borb. I 10 minuta. Sad se drug Čović žali da... Gospodin Čović. Gospodin, dobro, ja se izvinjavam. Znam dosta članova SPS-a koji traže da ih se zovu drugovi. Dobro, gospodine Čoviću, žalite se da ne možete da dođete do izražaja, pa je moje prvo pitanje upućeno vama. Kažete da ste vi jedna ozbiljna stranka, da je socijalna pravda i sigurnost jedna od osnova vašeg programa. Zašto se taj program nije do sada sprovodio u deo i zašto se podsmevate nekim drugim strankama koje tvrde, kako vi to kažete, preko noći da će doneti ovom narodu po 1000 maraka penzija, plata? Šta je znam, kad ste vi obećavali, odnosno Socijalistička partija Srbije, da ćemo imati standard kao u Švedskoj i slično, što je mnogo više od ovih ponuđenih 1000 maraka, koje su inače i do pre godinu i po dana se vrtela ovde. Ljudi su primali toliko. Pa čujte, propos tog pitanja, moram da vam kažem zašto. Ja se ne podsmevam drugim strankama koje to tvrde, samo smatram da je to totalno nerealno i da apsolutno niko nema čarobni štapić da jednostavno to uradi preko noći. To je sigurno potrebno i to sigurno zaslužuje srpski narod, znači znatno veći standard, ali za to je potrebno određeno vreme, a to vreme je sigurno znatno veće nego neki vrlo kratak vremenski period. Apropo onoga što je Socijalistička partija Srbije u svom programu 90. godine, naravno tamo nije bio jedan faktor koji je faktor nemira, oružanih sukoba i kompletne secesije koja se dogodila u Jugoslaviji. Prema tome, mislim da je apsolutno jasno zašto nije došlo do takvog standarda o kome vi pričate, a kome zapravo Socijalistička partija Srbije teži i jedina realno može da obezbedi takav standard svojim programima i pristupima. Hvala vam lepo. Dobro, znači kad rat prestane, mi ćemo u Švedsku. Ja pretpostavljam da bi... Ja ne znam gde ćete vi, ali znam gde ću ja. Standard ćemo imati kao u Švedskoj. Verovatno. Dobro, hvala vam na tim lepim obećanjima. Sad malo da upitam gospodina Jovića i druga Čička. Zoran se ne ljuti kad mu kažem da je drug normalno. Za tebe ne. Obojica ste bili veliki... Pošto je to jedna od lepih srpskih reči koje jednostavno, ako su korišćene u doba komunizma, ne možemo da ih odbacimo. Korišćene su razne boje, razne reči. Obojica ste, dobro, druži Joviću, kad mogu i vama to da kažem, obojica ste do pre 2 godine bili veliki poštovaoci druga Slobodana Miloševića. Vi ste, gospodine Joviću ili druže Joviću, za ljude oko Slobodana Miloševića ili predsjednika demonstracije, organizovali mitinge, vi ste opet, druže Čičak, u gradskom komitetu i u drugim institucijama sprovodili plan i program. Šta je to pitanje, znači, i za Jovića i za Čička dovelo do toga da se tako naglo okrenete i da ga sada napadate? Pa, Srpska narodna obnova je proizišla iz prvog nacionalnog udruženja ili pokreta Sava, koje u to vreme o kome vi govorite bila jedina prava antititoistička opozicija na prostoru bivše Jugoslavije i koja se borila za pripajanje Kosova i Metohije i Vojvodine svojoj matici Srbiji. U to vreme Socijalistička partija je krenula, odnosno bivši Savez komunista Srbije, je krenuo u sprovođenje takozvane antibirokratske revolucije. Oni to nisu i krili. Oni su svoju antibirokratsku revoluciju sprovodili sa jugoslovenskim zastavama, sa petokrakama koje su bile velike kao zupčanici, sa Titovim slikama i svim onim ostalim folklorom koji je trajao tamo. Mi koji smo osnovali Srpsku narodnu obnovu, a koji smo bili u to vreme u Savi, nosili smo u rukama, i vi to vrlo dobro znate, Njegoševe slike, slike Vuka Karadžića, slike Vojvode Mišića, slike, odnosno ikone Svetoga Save, sliku, odnosno zastavu
srpsku zastavu sa krstom i vama je to vrlo dobro poznato. I jednostavno u tom trenutku, znači, Srpska narodna obnova nije podržavala antibirokratsku revoluciju, Srpska narodna obnova je pokušavala da nametne srpski nacionalizam i mi mislimo da smo mi uspeli da nametnemo srpski nacionalizam za razliku od gospode. Jasno. Sa druge strane, mi smo gospodina Miloševića uvažavali kao ozbiljnog protivnika. Mi nikad nismo htjeli da izmišljamo za njega neke grehe koje ne postoje. Nismo ga etiketirali jer to samo rade komunisti. Mi smo njemu samo pripisivali one grehe koje je napravio, realne u državnoj, nacionalnoj i drugoj ekonomskoj i svakoj drugoj politici. I vi znate za naše neslaganja, mi nemamo ni jedan jedini kompleks, nismo se osnovali niti radi Miloševića, niti bilo koga drugog. Mi imamo svoj politički program, svoju političku stranku i nećemo nikad se ustručavati da bilo koga na političkoj sceni, ako dobro radi, pohvalimo, niti da ga kritikujemo za realne političke greške. Vi znate koliko smo mi pokazali svoje neslaganje sa gospodinom Miloševićem u trenutku kada je napisao ono sramno pismo gospodinu Babiću, kada je krenuo u njegovu političku, maltene i fizičku likvidaciju i da smo mi tu na licu mesta pokazali kakav je stav Srpske narodne obnove. Dobro, to je svima poznato. Ja bih sad molila Čička da nam kaže. Ja mislim da je odgovor na vaše pitanje vrlo jednostavan. Vidite, ja sam podržavao Slobodana Miloševića dok je on bio predsjednik partije u kojoj sam se ja nalazio. Pošto ono međuvremeno promenio partiju i osnovao novu, ne vidim razloga da ga sad podržavam. Sad podržavam predsjednika svoje partije. Hvala. Još jedno pitanje. Još jedno pitanje za gospodina Čovića. Primetila sam da ste se već 2 puta nasmijali kada je drug Čičak rekao da baš ne misli da će članovi SK Pokret za Jugoslaviju glasati na predstojećim predsjedničkim izborima za Slobodana Miloševića. Vi ste se ovako malo cinično nasmijali 2 puta. Zašto? Pa čujte, neki put volim i da se nasmijem, odnosno da se smeškam. Prema tome, to je sasvim dovoljan odgovor na vaše pitanje koje je pomalo i provokativno. Ne verujem i nisam baš mnogo ubeđen da će komunisti mnogo podržati Socijalističku partiju Srbije, jer gospodin Čičak je rekao da se mi razlikujemo ko Bog i Šeširđija, a ja kažem da se mnogo više razlikujemo, jer mi se ne vraćamo unazad, znate. Ja moram, ja se izvinjavam, pošto ste malo krivo interpretirali moj stav do sada. Ja moram da kažem da zaista nisam rekao da članovi naše partije neće glasati svi redom za kandidata SPS-a. Mi nismo jednoumna partija pa da dajemo nalog da se glasa za Peru, Žiku, Lazu, kao što ima nekih drugih partiji večeras ovde koji su po Führer principu. Svaki član naše partije će glasati za koga hoće. To znači da će neki članovi naše partije, izvesno je, naročito oni starijeg uzrasta, glasati za gospodina Miloševića. Ja znam neke članove moje partije koji će glasati za Panića, neki neće glasati uopšte. To je njihovo pravo i niko u ovoj partiji neće naše članove kontrolisati ko je za koga glasao. Hvala. Kad smo već kod gospodina Panića, gospodin Čović se nije nasmejao na reči gospodina Jovića da između Panića, Milana Panića i Slobodana Miloševića je sukob zaparuisan. Hoćete nam, gospodine Joviću, to malo pojasniti? Zašto mislite da je sukob iskonstruisan? Pa zato što jednostavno Socijalistička partija je stvarno ozbiljna partija i što ona vrlo ozbiljno razmišlja i o takvim potezima koji će jednostavno zbuniti naše birače i dezorijentisati samu opoziciju. Ja ću vas podsjetiti samo na događaj iz 90. godine kada su ljudi faktički bliski Socijalističkoj partiji javljali nekim ljudima iz opozicije da je gospodin Milošević otvorio tamo neku hidrocentralu u kojoj nije bilo uopšte vode, pa su ti ljudi iz opozicije trčali na televiziju da jave to brže, bolje kako bi dobili neki poen, a onda su socijalisti vešto pokazali na TV ekranima da je to sve u redu sa tom vodom i ti opozicionari su vrlo vešto izgubili, kažem, te poene. Pa su javili da je gospođa Mila Štula dobila stan, a taj isti čovjek je potrčao na televiziju da javi da bi dobio te poene, onda su izvadili papir i rekli nije to ta Mila Štula, nego neka druga Mila Štula. I tako da, jednostavno kažem, vi imate jako mnogo ljudi na čelu same opozicije, a u stvari oni su sami sebe proglasili vođama opozicije, koji vrlo jeftino, kažem, na te jeftine trikove nasedaju i mi smatramo da nema nikakve razlike između politike gospodina Panića, gospodina Ćosića, gospodina Miloševića. Jednostavno, gospodin Panić, gospodin Ćosić treba da na sebe prihvate kao grudobran sve one
negativne posljedice, negativne državne politike, grešaka u državnoj i nacionalnoj politici, jer zamislite kako bi se gospodin Milošević osjećao kada bi on morao da snosi posljedice za potpisivanje Vensovog plana. Ovako on ima za to Borislava Jovića i Sejidu Bajramovića, za prevlaku ima gospodina Ćosića i gospodina Panića, za pregovore sa Rugovom također ima njih, za zbunjivanje opozicije također njih, i on će ostati netaknut kao nacionalni lider srpskog naroda, što mi iz, kažem, Srpske narodne obnove ne želimo da prihvatimo. Za nas je to jedna politika, apsolutno, što se dokazalo više puta u Saveznoj Republičkoj skupštini, što se pokazalo više puta u javnim nastupima, a to što ljudi se pecaju na male udice kao veliki somovi, mi nismo krivi. Ja se neću nasmejati, ali samo ću reći da gospodin Jović ima stvarno bogatu maštu. To ćete vas dvojica raspraviti malo kasnije u duelu među sobom, a za kraj imam još jedno pitanje za druga Čička, obzirom da je SK Pokret za Jugoslaviju i saopštenjem od pre 3-4 dana potvrdio da je bio protiv dolaska stranog državljanina, odnosno Milana Panića, za saveznog premijera. Zašto ste mu onda izdali, recimo, prostorije na Novom Beogradu, u vašoj zgradi, to na čuvenom 15. spratu gdje je bilo sedište predsjedništva CK-SKJ-u? Vidite, mi smo prostorije gospodinu Paniću izdali pre nego što on postao predsjednik Savezne vlade i u domenu naše poslovne delatnosti radimo sa mnogim stranim državljanima. Smatramo da strani kapital treba da dođe u Srbiju i Jugoslaviju. Prema tome, na način nikakvu političku podršku njemu nismo dali, niti smatramo da biznis treba da ima vezu sa politikom. Hvala vam, hvala i vama, gospođo Mitrović. Reč ima Vladan Alimpijević, novinar Studija B. Za gospodina Mirka Jovića. Gospodine Joviću, da li vas nekad neko prisluškivao, a da ste to znali? Nisam znao, ali ne smeta mi to što me prisluškuju, jer mi Srpske narodne obnove čak i ne možemo sve što bi htjeli da kažemo u javnost, jer imamo tešku blokadu već 4 godine medijsku, evo tek u posljednjih nekoliko meseci, jer smo dokazali na ovim izborima da olako možemo da kandidujemo 10 izbornih lista, kažem, imamo medijski prostor. Prema tome, sve ono što bi mi htjeli da kažemo, to ne ide stalno u javnost i nemamo ništa protiv toga da nas prisluškuju. Gospodine Čičak, da li vas neko prisluškuje? Kažem, ako je to tačno, onda to znači da je naša partija uticajna. Meni je bilo vrlo drago da me neko prisluškuje, ali ja zaista ne vidim da u demokratskoj državi koju je Socijalistička partija Srbije izgradila, policija ima takvo ovlašćenje. Ta vremena su vjerovatno ostala za nama. Gospodine Čoviću, da li vas neko prisluškuje? Pa čujte, mi smo iz jednog komunističkog sistema nasledili određenu opremu. Prema tome... Vi prisluškujete? Prema tome... Ne. Gospodine Čičak... Gospodin Čičak je sada vrlo neozbiljno odgovorio, odnosno dopunio moju priču, s obzirom da je on radio u komitetu i da jako dobro zna kako se planira ta oprema, kako se koristi ta oprema, a to ipak ne može, znate, da se zaboravi preko noći. Ja to ne znam, verujte mi, u tu tehniku se ne razumem toliko, a gospodin Čičak to jako dobro zna. Ja se izvijem, vi ste odgovorili zapravo na pitanje gospodina Čička. Na moje pitanje nisam čuo odgovor. Da li vas neko prisluškuje? Sigurno. Hvala. Još jedno pitanje za vas, gospodine Čoviću. Svedoci smo, verujem i vi kao Beograđanin, da ste imali prilike u svom svakodnevnom nepartijskom životu, regularnom, da se uverite u cvetanje kriminala u Beogradu. Ima mnogo insinuacija, naravno, o kojima ne može da se govori na sudu, zato što nije pokrenut sudski postupak i zato što niko nije kriv dok se to ne dokaže. Međutim, obično je za takvo bezakonje i anarhiju kakvu vlada u društvu odgovora vladajuća garnitura, odnosno vladajuća partija. Da li se vi kao pripadnik partije na vlasti osjećate odgovorni za anarhiju koja vlada u Beogradu i Srbiji? Ja kao pripadnik SPS-a se ne osjećam odgovornim, jer znam šta sve preduzimamo i konkretno šta ja lično preduzimam i kao potpredsjednik izvršnog odbora Skupštine grada, kako bi se jednostavno sprečio taj kriminal, kako bi smanjili ono što je u strahovitoj ekspanziji, tim počevši od nedostatka sredstava, počevši od nedostatka kadrova i obučenosti ljudi. To ipak ne može tako brzo da se izvede, jer mi smo faktički iz jednog vrlo mirnog Beograda preko noći prešli u Beograd u kome je izražena
delikvencija, izražen na vrlo visokom stepenu je kriminalitet. Ja se izvinjavam, nisam govorio o tom sitnom kriminalu, uličnom, preprodavcima, crnobrzijarcima, švercerima. To smo mogli da se uverimo da policija pokušava da zaustavi. Govorimo o krupnom kriminalu o kome svedoči nekoliko knjiga koje smo imali prilike, nekoliko ljudi koji su ispali iz igre, koji svedoče o kriminalu vezanom za visoke političke, vojne, policijske krugove. Recite mi primjer jedan. Da li ste čitali recimo knjigu iz kabineta ministra Vojnog? Ne. Vjerojatno ste imali prilike da se recimo u nedeljnim informativnim novinama, odnosno NIN-u, upoznate sa optužbama na brojne funkcionere. Ne, verujte mi, ne. Niste, dobro, hvala. Nemam razloga da to pravim. U redu je. Hvala vam. Gospodine Joviću, ja mislim da ostali smo malo pre nedorečeno. U kojoj državi vi zapravo želite da živite? Za koju državu se borite? Gde su njene, pre svega, zapadne granice? Srpska narodna obnova nije novopečena nacionalistička ili patriotska stranka. Srpska narodna obnova deluje već 4 ili 5 godina, prvo kao Sava, potom kao Srpska narodna obnova, i mi smo se na vreme izjasnili i protiv one bivše Jugoslavije, protiv svakog jugoslovenstva. Mi smo na vreme rekli za kakvu državu se zalažemo. To je znači potpuno ujedinjenje makar našeg etničkog prostora, pošto svet ne prizna znači priče o istorijskom prostoru, mi smo za potpuno ujedinjenje našeg etničkog prostora. To je jednostavno ostatak od svih ostataka posle svega što se dešava u našem narodu u posljednjih nekoliko decenija, u posljednjem veku. Prema tome to svet mora da prizna i mi znači jednostavno... Ja vas molim konkretnije da kažete gde je zapadna granica te države za koju se vi borite. Tamo gde je srpski narod sposoban da drži tu teritoriju. Srpski narod za sad je sposoban da drži teritoriju na reci Kupi i preseko je znači kod Karinskog i Skradinskog zaliva. Prema tome za nas je to zapadna granica srpske države. Kakvim sredstvima vidite ujedinjenje te države sa Saveznom Republikom Jugoslavijom? Na čim federalnim izborima učestvujete, prema tome priznajete? Srpska država je već ujedinjena. Srpski narod je već ujedinio sve svoje zemlje, osim onih nekoliko punktova kojim sam govorio. Znači faktičko stanje je takvo. Ostaje samo da se diplomatskom aktivnošću izborimo za međunarodno priznanje te ukupne države, jer ja ću vas podsjetiti, naša otadžbina, znači Srbija i Crna Gora također nisu međunarodno priznate, a podsjetit ću vas da ni 1 metar Drine i Dunava ne drži niko osim Srba. Prema tome ne postoji, kažem, nikakva razlika niti granica između te dve istočne i zapadne Srbije i mi ćemo se boriti svim sredstvima, znači diplomatskim, da se međunarodno prizna faktičko stanje na koje se nalazi na prostoru Krajine, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Hvala najlepše. Gospodine Čičak, imam pitanje za vas koje se također odnosi na ovu problematiku o kojoj smo sad govorili. Da li su aktivisti vaše partije uključeni u vojne akcije van granica Savezne Republike Jugoslavije? Članovi naše partije koji su organizovani od Ljubljane pa do Skoplja na svakom delu prostora gdje deluju bore se za Jugoslaviju. Prema tome, članovi naše partije na delovima gdje se vodila borba za Jugoslaviju su bili u prvim redovima te borbe, mnogo njih je i poginulo i mnogi od njih i sada drže front na Kupi kojim se gospodin Mirko Jović hvali, a gospodin Mirko Jović treba da zna da celu Baniju i deo Korduna drže zapravo komunisti. Da to nisu samo Srbi, nego i Hrvati, muslimani i tako dalje. Ne znam da se zadovoljno odgovorim. Da, hvala. Ja vas molim, ja ne znam koliko mi je vremena ostalo, vrlo kratko, ali volio bih da evo, pokazujemo 2 do 3 minute, imam još. Gospodine Čoviću, za vas pitanje. Čuli smo iz vaše partije posljednje vreme kritike ekonomskog programa Savezne vlade. Ekonomski program Republičke vlade je sporo, nedovoljno brzo donošen, nije uopšte sproveden. Svedoci smo manje više iste situacije kao 1990. Republička vlada kritikuje Saveznu zbog sporosti i nedonošenja antiinflacijonog programa. Istovremeno se vrši pritisak preko porasta javne potrošnje, preko svih drugih sredstava na štampanje para. Vidjeli smo sada kakav je bio porast. I sa treće strane dolazi do upada u platni sistem. Kako je vaše objašnjenje svih tih činjenica i da li možete prosto gledaocima, ne nama novinarima, objasniti kakav je to ekonomski program Socijalističke partije? Ako pobedite. Pa prvo da vam odgovorim na ovaj deo zbog čega se mi protivimo programu Savezne vlade. Taj program Savezne vlade je već viđeno nešto. To je faktički u dobrom delu preslikan program Markovićev program. Znamo kako smo prošli sa tim programom. Što se tiče našeg programa, sigurno je da mi moramo podeliti program u 2 faze. Jedna faza programa je faza u uslovima blokade
iz svetskih iskustava, kad pogledate bilo koja zemlja koja je bila u blokadi, morala je da angažuje u tom periodu sanacije i blokade određena sredstva iz primarne emisije. Naravno, tu je pitanje procenta koliko ste vi u primarnoj emisiji. Naravno, angažovanje te primarne emisije mora da bude maksimalno usmereno na javne radove i na radove u poljoprivredi, gde zapravo možemo uposliti maksimalan broj ljudi iz fabrika koje nisu, to se mora reći, nisu propale, odnosno nisu dovedene u takvu situaciju za zadnje 2 godine, nego za jedan period koji smo imali pre toga. To je jedan deo programa. Naravno, u periodu se moramo maksimalno pripremiti za trenutak kada sankcije prođu, kada blokada prođe, za jednu tržišnu privredu, totalno otvorenu prema... Jasno, ja mislim da je jasno vaš odgovor. Samo moment. I ja imam samo još po jedno pitanje za svakog od vas, a molim vas u jednoj rečenici. Naši gledalci vole da gledaju Studio B. Gospodine Joviću, kada biste vi pobedili, da li bi pokušali da sprečite Studio B, da li biste ponovili 9. mart? U kom smislu da sprečimo? Da li biste pokušali da sprečite emitovanje televizije kao što je Studio B? Ne bih sprečavao emitovanje televizije Studio B. Gospodin Zoran Čičak ima više iskustva sa OK kanalom. Da li biste vi, ako biste ponovo došli na vlast, pokušali da sprečite postojanje ovakvih televizijskih stanica, bez obzira kako ih kvalifikujete kao što je Studio B ili B92? S obzirom na odnos koji oba ova medija koji ste pomenuli imaju prema našoj partiji, mi bismo im dali pare da daju frekvencije po cijeloj Srbiji. Gospodine Čoviću, i za vas isto pitanje. Ne. Nikad više? Ne nikad više, nego ne bi. Konkretno sam vam odgovorio na pitanje. Naravno, vi ste 9. mart, sećamo ga se i vi i ja, i znamo šta je rađeno od strane Studija B 9. marta. Znači, ako se ponovi, vi ćete ponoviti. Znači, nikad više ni s vaše strane pozivanje naroda na narod. Koliko znam, nikada nije postojala, ja moram da vas ispravim, nije postojala sudska odluka. Ono na što ja mislim, to je da ste vi pokušali bez sudske odluke da sprovedete, pokušano je bez sudske odluke da se spreči emitovanje Studija B. Ja sa vama to ne bi komentarisao, vi možete da budete zadovoljni ili nezadovoljni odgovorom mojim. Hvala, zadovoljan sam vašim odgovorom. Hvala vam na pitanjima, slede kratke reklame, a zatim se vraćamo na pitanja publike. Što sam već rekla, publiku čine simpatizeri i članovi prisutnih stranaka. Zamolila bih vas da pre nego što postavite pitanje, da se predstavite, da kažete iz koje ste stranke, da pitanja budu što kraća, da bismo imali vremena za odgovor, a vas bih zamolila da odgovori ne budu duži od 2 minuta, također ćemo vam dati signal. Ko se prvi javlja za... Izvolite, predstavite se. Milan Žarković, kao što vidite, SK, Pokret za Jugoslaviju. Pitanje za gospodina Jovića. Gospodine Joviću, vi ste lider Srpske narodne obnove, stranke koja se zalaže za obnovu srpstva. To vam je osnovni i programsko načelo. Negirate postojanje svake Jugoslavije, nazivate je tamnicom srpskog naroda. Negirate postojanje Savezne Republike Jugoslavije, negirate državnost crnogorskog naroda i postojanje Crne Gore kao države, već dajete atribut Srpska Republika Crna Gora ili Srpska Crna Gora. Molim vas, odakle toliko odstupanje od osnovnog vašeg programskog načela i da li je to licemerstvo, kad ste se prijavili za savezne izbore, to jeste kad ste prijavili kandidate za parlament Savezne skupštine Savezne Republike Jugoslavije. Nećete imati vremena da dobijete odgovor ako su vam toliko dugačka pitanja. Molim vas, što kraće. Srpska narodna obnova je izjavila da se neće učestvovati nikakvim izborima sve dok ne dođe do potpunog ujedinjenja naših zemalja i naših naroda. To je istina i mi smatramo da su naše zemlje i naš narod ujedinjeni i mi ne smatramo da se ovim izborima neće rešavati pitanje Krajine, Romanije, Dinare. Mi smatramo da će se izuzetno rešavati na ovim izborima i njihov status i zato mi na ovim izborima i učestvujemo jer smatramo da je vrlo značajno
da jedna patriotska stranka poput naše dobije svoje poslanike i svoje predstavnike u ovoj državi. Mi nikada nismo negirali zajedničku državu Srbije i Crne Gore, s tim što ćemo se mi mirnim, demokratskim sredstvima u Skupštini Srbije i Savezne Republike Jugoslavije boriti za ustavne promene, za promenu naziva te države, a nećemo nikada to raditi nasilno, a mi verujemo da će srpski narod prihvatiti naše predloge, znači za promenu Ustava, za drugačiji odnos između te dve srpske zemlje i za promenu naziva ka cilju da se definitivno ukine svaki naziva države. To je jedno normalno pravo svakog građanina i svake političke stranke da se ustavnim, pravnim, izbornim radnjama, referendumima bori i za promenu države, za promenu naziva države, kao i za sve ostale druge stvari. Hvala. Izvolite, ko je sledeći? Vi ste iz koje partije? Ja sam doktorka Perišić Miroslava iz Socijalističke partije Srbije. Za gospodina Čejićka pitanje. Bilo bi interesantno da nam odgovorite zbog čega ste pristupili Socijalističkoj partiji Srbije na osnivanju i bili u inicijativnom odboru mladih socijalista Beograda, a potom je napustili. Da li ste to učinili zato što sebe niste videli u najužem rukovodstvu Socijalističke partije ili zbog nekog drugog vama znanog ličnog interesa? Evo, odgovorit ću vam vrlo precizno. Mene ste, kao i mnoge druge građane Srbije, prevarili da nastavljate tradiciju Saveza komunista. Vi ste to činili samo dok niste opljačkali imovinu Saveza komunista Srbije, kad ste tu imovinu opljačkali, onda ste rekli da ste nova partija. Ste zadovoljni odgovorom? Ko je sledeći? Rosvita, Srpska narodna obnova. Ustanite, molim vas. Kako gospodin Čović objašnjava čuđenje gospodina Božovića da su sadašnji direktori opljačkali preduzeća, pretočili pare i sve ostalo naravno u sopstvene džepove i džepove svojih svastika, tetaka, baba i tako dalje? To ćete morati i gospodina Božovića da pitate. Ali i vas, pošto ste vi predstavnik SPS-a. Ja se nisam čudio, gospođo draga. To je vlada, gospodine Čoviću, apsolutno socijalistička, nema predstavnika ni jedne druge partije, vi ste dužni da branite stavove i te vlade. Ja samo ne znam ko postavlja pitanja i nije mi nešto jasno. Svi postavljamo pitanja i novinari, gledalci, između sebe. Gledamo ovaj sinopsis, molim vas da ga poštujemo. Majo, moram da kažem, ja se izvinjavam ako odstupam, gospodin Čović nije branio predsjednika Narodne skupštine, zašto je branio vladu na kongresu SPS, ali tako bilo? Da, to je vama apsolutno jasno, pošto vi zastupate neke linije koje su slične tim. Imaćete vremena za polemiku nešto kasnije. Sledeće pitanje, izvolite, iz koje ste vi partije? Ivan Knežević ispred Srpske narodne obnove. Želeo bih gospodina Čovića da pitam jednu stvar. Možete li mi precizno i jasno reći jedan ekonomski pokazatelj koji bi mogao da pokazuje vaš ekonomski uspeh u zadnjih 5 godina vaše vladavine? Dakle, precizno, konkretno i jasno, želeo bih jedan ekonomski pokazatelj koji pokazuje vaš uspeh. Prvo, nije zadnjih 5 godina, ali nema veze, dobro. Pa nije ni toliko koliko vi kažete. Veliki ekonomski uspeh je da privreda Srbije funkcioniše i u ovim uslovima u kojima se sada nalazimo, znači i u sankcijama i u blokadi, i to je ogroman ekonomski uspeh. Ja ne znam da li je to vama dovoljno. Ja sam vas konkretno pitao za ekonomski pokazatelj koji pokazuje bilo kakav uspeh. Ako vama nije ekonomski pokazatelj funkcionisanje privrede, onda ne znam. Onda vi ne znate ekonomiju. Hvala vam, izvolite. U kojoj i vi radite. Hvala. Ja sam Todor Lazić iz Socijalističke partije Srbije. Pitanje za gospodina Jovića. Gospodine Joviću, kako mislite da rešite nacionalno pitanje drugih naroda i nacionalnih manjina u Saveznoj Republici Jugoslaviju, a ako pobedi vaša partija kao nacionalistička i monarhistička stranka? Srpska narodna obnova će rešiti to u duhu i u odnosu na tradiciju, moral i etiku našeg naroda, odnosno mi kao ozbiljna, autentična i izvorna nacionalna stranka našeg naroda ćemo to rešiti na najbolji način. Mi sebe smatramo najboljim zaštitnicima prava nacionalnih manjina pod uslovom da su te manjine ne samo lojalne našoj državi i našoj otadžbini. Mi od manjina ne očekujemo da budu lojalne. Od njih očekujemo da zajedno sa nama, kao većinskim narodom, se takmiče da naša srpska država budu napredne u fudbalu, u nauci, u muzici, u tehnici, kao što su to nekada radile nacionalne manjine na prostoru Srbije i na prostoru srpske države. Mi smatramo, pošto smo mi nacionalisti, pošto znamo šta znači nacionalni osjećaj i ljubav prema nacionalnim vrednostima,
da ćemo mi znati da razumemo svakog pripadnika nacionalne manjine i da zaštitimo i te njegove vrednosti, da mu pomognemo da ih neguje, ali kažem pod uslovom da našu otadžbinu smatra takođe svojom otadžbinom. Ja kao srpski nacionalista, toga se nikad nisam stideo da kažem da sam to, kada bi živeo u Nemačkoj, kada bi živeo u Francuskoj, u Italiji, Mađarskoj, bilo gde na kom drugom mestu, ukoliko bi odlučio tamo da imam decu, tamo da mi deca idu u školu, da ja tamo radim, da tamo ostanem nekoliko vekova, ja bi bio vatreni, mađarski, nemački, italijanski ili bilo koji drugi nacionalista. Znači, ja bih pomagao toj državi za koju sam se opredelio, što morate priznati, danas ne radi veliki broj pripadnika nacionalnih manjina, čak šta više radi, ne samo da nisu lojalni, nego rade direktno protiv interesa države u kojoj rade, u kojem deca idu u školu i u kojoj misle da žive njihove sledeće generacije. Hvala vam. Sledeće pitanje, izvolite. Ja bih postavio pitanje gospodinu Čoviću. Da li na vašoj saveznoj listi ima radnika iz neposredne proizvodnje, ako ima koliko, i na kojim su mestima? Na našoj saveznoj listi nalaze se kvalitetni kandidati. Prema tome, meni je jasno pitanje, s obzirom da vi pripadate Savezu komunista Pokret za Jugoslaviju, jer tamo je uvek rađeno po ključu. Prema tome, imamo, mislim, jednog ili dva radnika, ali to ne radimo po ključu, nego po kvalitetu. Imate li vi ne? Jeste zadovoljni odgovorom? Sam odgovorio jednog ili dva. Znači nema. Izvolite, ko je sledeći? Dragan Vučičević iz Socijalističke partije. Zamolio bih gospodina Jovića da odgovori na pitanje. Da li je tačno, a to kažu da je velika prednost vaše partije, da vi lično poznajete sve svoje članove? Pa gospodine, koliko je smešno vaše pitanje, možete zaključiti sami na osnovu toga što je Srpska narodna obnova prijavila svih 10 izbornih lista, za razliku od vaše partije koja je prijavila samo 9, jer ne delujete u Crnoj Gori, a mi delujemo tamo. Da se nekim slučajem izbori sprovedu na svim srpskim zemljama, Srpska narodna obnova bi bila jedina partija koja bi prijavila maksimalan broj lista, a vi znate da bi se prijavilo 10 izbornih lista samo na saveznim izborima, da je trebalo oko 12 ili 13 hiljada potpisa. Prema tome, ta vaša priča apsolutno ne može da stoji. To ste mogli pričati u vreme dok je Srpska narodna obnova trpela blokadu. Sada je sasvim jasno da mi spadamo u red najmnogobrojnijih političkih stranaka na našem prostoru, jer smo to dokazali, kažem, prijavljivanjem svojih poslaničkih i odborničkih kandidata i sasvim jasno kažem da to više niko ne može podvaljuje. Hvala. Izvolite, ko je sledeći? Hteo bih da pitam Predstavite se, molim vas. Ostojić Goran, član Srpske narodne obnove. Hteo da pitam magistra, gospodina člana Nebojšu Čovića, zašto je SPS napustio politiku svi Srbi u jednoj državi? SPS nije napustio politiku svi Srbi u jednoj državi. To nikad nisam ni rekao. Jel to vaš predsjednik verovatno nije o tome razgovarao s vama, zato i pitate pitanje. Ja vas molim samo da se dobro čujemo. Gospodin Ćosić u Nemačkoj rekao, gospodin Milošević nikad nije takvu glupost izjavio. Gospodine Jović. A to je osnova parlamentarizma. Nismo u zabavi što vam kažete, sad vi pola minuta, a vi 2 sekunde. Ovo je osnova parlamentarizma da svi pričamo, da razgovaramo. Molim vas, gospodine Jović. Molim vas, izvolite. Hvala vam. Izvolite, odgovorite. Socijalisti Srbije priznaju granice sadašnje Jugoslavije, imaju moralnu, kao i ceo srpski narod u sadašnjoj Jugoslaviji i crnogorski narod, imaju moralnu obavezu da pomognu Srbima van Srbije i da im omoguće njihovo pravo da se izjasne kako će živeti i gde će živeti. I to upravo i radimo. Prema tome, ne može nam se pripisati da smo se mi odrekli Srba van Srbije. Naravno, znate i sami šta smo sve uradili za Srbe van Srbije. Naravno, mi smo to konkretno uradili za razliku od nekih drugih koji jako lepo pričaju o tim stvarima. Gospodine Čoviću, ja ću dopunim ovo pitanje. Mogu da vas zamolim? Po mojom pravu, valjda da razgovaram između sebe malo. Evo, za 5 minuta ćete imati 15 minuta da razgovarate. Razumemo, nemojte praviti tako. Evo, samo da završimo pitanje. Vidim da volite da razgovarate. Gordana Vasiljević, Savez komunista Pokret za Jugoslaviju. Mene interesuje, pošto je 50% biračkog tela naše zemlje sačinjavaju žene.
vaša partija koja nosi imidž neke mačo partije. Baš me interesuje šta nudite ženi osim varjače i čopora dece oko suknje. Pa, Srpska narodna obnova nudi ženi ono što je već pokazala prijavom svojih izbornih lista. Za razliku od vaše partije, u kojoj vi sedite samo kao dekor i kao folklor, u našoj partiji žene su vođe lista. Mi imamo šest žena koje su nosioci naših lista i tih 6 žena apsolutno nisu to što vi govorite, radi se o majkama koje su, i vrlo interesantno da u jednoj partiji kako je Srpska narodna obnova, koja važi čak malo i za militantnu partiju, ima jako mnogo žena. U našem izvršnom odboru od 15 članova ima također 6 žena i mi te žene, kažem, ne koristimo kao što su to koristili i bivši i sadašnji komunisti isključivo kao folklor. Te žene isključivo učestvuju, kažem, u sprovođenju programa Srpske narodne obnove i vidjet ćete to, ja se nadam, ovih dana u vreme izborne kampanje. Hvala vam. Izvolite. Gospodine Joviću, ja nisam zadovoljna vašim odgovorom. Ja sam pitala šta vaša partija nudi ženi, a ne šta moja nudi. Gospođo ili gospođice, Srpska narodna obnova, za razliku od vaše partije, ne deli naš narod po klasama, po staležima. Mi ne delimo ljude na radnike, seljake, naprednu inteligenciju, muškarci i žene. Mi smo nacionalna partija i u tom smislu i vidite da je naše članstvo vrlo šaroliko, ima i mladih i starijih i radnika i zemljoradnika i intelektualaca i svega ostalog. Jednostavno, mi nismo znači klasna ili staleška ili muška ili ženska partija. Mi smo patriotska stranka, a to je pravo svakog čovjeka bez obzira kom uzrastu i kom polu pripada. Hvala vam. Izvolite. Miroslav Sarić iz Socijalističke partije Srbije. Vi bi da ukinete rađanje, gospodine, kao što ste ukinuli u mnogim krajevima Srbije i uveli belu kugu, jel da? To bi vi da radite. Miroslav Sarić iz Socijalističke partije Srbije. Imam 2 pitanja za gospodina Čička i za gospodina Jovića. Zamislimo hipotetičku situaciju u kojoj ja iskreno ne verujem da vaše partije dobiju na izborima. Pitanje je za gospodina Čička. Sa kojom partijom ili sa kojom državom bi eventualno vaša partija mogla u svetu konkretno da sarađuje? I pitanje za gospodina Jovića, u slučaju da vi pobedite, koja bi monarhija bila na vlasti? Da li bi jedan od uslova možda bio i taj da monarh sa 40 godina ne zna ni srpski jezik? Hoćemo redom, Mirko. Izvolite. Ako vam treba vreme da se pripremite, ja ću prvi reći. Ja tebi dajem vreme da se pripremiš, meni je prvom postavljeno pitanje. Vidite, naša partija, pre svega, ukoliko bi učestvovala u vlasti u meri u kojoj bude učestvovala, će sarađivati i orijentisati na sopstveni narod, da neće kao vaša partija dovoditi premijera iz Amerike da vlada Srbijom. Gospodine Joviću. Srpska narodna obnova ne veruje u pobedu ni jedne političke stranke na ovim izborima, ne verujemo da će ni jedna stranka, pa ni vaša, imati većinu u Skupštini, verujemo da će biračko telo ovaj put podeliti mandate na nekoliko političkih stranaka i da će to biti na opštu korist i našeg naroda i naše države. Mi ne verujemo, kažem, znači ni sami u svoju samostalnu pobedu, jer mi smo politička stranka koja se našla između 2 bloka stranaka, između državnih stranaka kakve su vaše 2 koje su večeras sa nama ovde i još nekih stranaka koje su ušle u tu grupu i između radnih političkih internacionalista koji se finansiraju vrlo ozbiljno iz tih internacionalnih političkih krugova, a mi se finansiramo samo iz svojih sredstava, svojim znanjem i svojom energijom i svojim kapitalom. Prema tome, nama je sasvim jasno da u takvim makazama ne možemo osvojiti 1%, ali verujemo da ćemo biti među onim strankama koje će učestvovati u raspodeli mandata. Srpska narodna obnova monarhiju ne stavlja kao nekako ideološko ili partijsko pitanje. Ne verujemo da ćemo mi nešto dobiti obnovom monarhije, niti ćete vi izgubiti. Svaki od vaših članova, počeo od gospodina Miloševića, moći će se baviti na isti način politikom, čak šta više, ja mislim da onaj ko bude kandidat za predsjednika vlade buduće Ujedinjene Srpske kraljevine, da će imati veća ovlašćenja nego danas sam predsjednik Milošević. Prema tome, niko od nas ne može da izgubi, ni vi socijalisti i komunisti, niti mi da dobijemo, a dobit ćemo jako mnogo kao narod i kao država. Izdvojit ćemo se pre svega iz reda poludivljih neistorijskih naroda i vratit ćemo se u red i krug istorijskih naroda. Mi se zalažemo za monarhiju koja će biti parlamentarna normalno, u kojoj će postojati naša tradicionalna dinastija Karađorđević i zalažemo se za monarhiju u kojoj neće postojati parlament samo sa jednim domom kao danas koji ste vi napravili. Srpska narodna obnova u Ujedinjenoj Kraljevini Srbiji predviđa dvodomnu skupštinu u kojoj će biti pored doma
političkih stranaka koji je obično cirkus kao i danas, mi predlažemo i drugi dom da se uvede, ali ne dom za republike kao što ste ga vi uveli, mi predlažemo tu dom staleža kako bi jednostavno, znači u tom drugom domu postojala kontrola za kralja i za sve ostalo da se ne bi otrgnuli od naroda i od svoje države. Hvala vam, gospodine Joviću. Vreme za pitanje nam ističe. Ja bih vas zamolila, ako imate samo još po jedno kratko pitanje, i vas bih zamolila za najkraći mogući odgovor, da bi prepustili reč. Srpska narodna obnova. Posle sveg zla koje ste kao komunisti učinili srpskom narodu, Rosvita Topolac, pitam vas, zar vas nije sramota da se pred licem srpskog naroda pojavljujete i dalje? Nije me sramota. Komuniste. Dobro, izvolite. Izvolite, ustanite. Treba da vidimo šta imamo. Tačno je, sve što imamo stvorili ste na komunisti. Jeste, odgovorio je. Sad ste vi, izvolite. Ja imam pitanje za gospodina Jovića. Samo se predstavite. Dobili ste kratak i jasan odgovor. Nije gospodina sramota da se pojavi. Gospodine Joviću, pita vas Mehmed Murtezanović. Pitanje jedno. Ja se izvinjavam ako vam je ime moje smiješno, jer ja ne vidim po čem ste vi veći Srbi od mene. Izvolite, gospodine. Svi veće patriote. U vašem programu, u vašem izlaganju, predizbornim aktivnostima, nisam čuo, možda sam ja to pogrešio ili prečuo, kako zamišljate recimo da na teritorijama Srbije žive druge narodnosti. Da li će na teritoriji Srbije koju ste vi zamislili, monarhiju, živjeti samo Srbi ili će živjeti i druge narodnosti? Molim vas da mi odgovorite na to pitanje. Hvala vam. Ja mislim da ste vi došli na pola emisije, jer ja sam pre 10 minuta vrlo opširno govorio o našem stavu prema nacionalnim manjinama i ne povlačim ni jednu reč, za razliku od onih koji ovih dana iz ćoška televizije kažu da su ljudi koji imaju reč, a sutra povuku kandidaturu. Srpska narodna obnova stoji iza svake reči, iza svakog slova u svom programu, iza svega onoga što je do sada radila, a ne pada nam na pamet da pravimo državu u kojoj će živjeti samo Srbi, ne pada nam na pamet da asimiliramo pripadnike drugih nacija ili drugih veroispovesti. Mi samo hoćemo zaštitimo sve ono što pripada našem narodu i našoj otadžbini i kratko ću reći samo, vide se rezultati i tačno je sve ono što imamo zahvaljujući komunistima. A imamo 2 miliona žrtava u Jasenovcu, imamo razbijeno Kosovo i Metohiju, raseljene Srbe sa Kosova i Metohije, imamo nakaznu privredu, imamo 3 miliona ljudi koji su otišli i deca im se i unuci rađaju u političkoj emigraciji, imamo znači danas posljedice Ustava 74. godine koji ste vi doneli i usvojili, imamo sve ono što danas imamo znači na prostoru Neretve gdje nam rasipaju još uvek kosti dece koja su sahranjene u Prebilovcima i da nabrajam dalje šta sve imamo zahvaljujući vama komunistima. Hvala vam. 200.000 žrtava u ovom ratu. Hvala. Ostaje vremena još samo za jedno pitanje. Socijalistička partija Srbije. Advokat Miljko Živojinović, pitanje iz Socijalističke partije Srbije. Pitanje za gospodina Jovića. U prvom delu ste spomenuli da želite da otpustite nelikvidne fabrike. Molim vas, budite precizni. Na koje fabrike mislite i šta ćete da radite sa otpuštenim ljudima? Hvala. Pa za razliku od vaše vlade i vaših predstavnika u našoj večerašnjoj emisiji, mi ne mislimo da pričamo 2 godine o javnim radovima, mi bi javne radove stvarno sprovodili. Ali ne bi štampali, vi ste mi pitali šta bi radili. Znači, mi bi sve te ljude zaposlili stvarno u stvarne javne radove u kojima bi se obnovila narušena sve političke fabrike koje ste proizveli, sve političke fabrike koje ste vi zajedno proizveli i koje se ovih dana pokazuju, gospodine, da vam kažem, vi vrlo dobro znate koje fabrike nisu likvidne danas u Srbiji. Vi vrlo znate koje su fabrike napravljene kao nakaze na ovom našem prostoru. Srpska narodna obnova, ja sam rekao, dugoročno će da transformiše našu privredu, neće se baviti takvim tehnologijama i takvim industrijama, ali neće nikoga ostaviti na ulici sigurno. Za razliku od vas, kažem, nećemo proizvoditi socijalne slučajeve i deliti socijalne karte. Hvala vam na zanimljivim pitanjima. Ostalo nam je još 15 minuta do kraja emisije. Sad je došao vreme za međusoban dijalog i eventualne replike, pitanja. Gospodine Joviću, vi ste malo pre stavili primedbu što ne možete da odgovorite gospodinu Čoviću. Izvolite. Pa imam pitanja iz jednog i za drugog učesnika, za mog partnera u ovoj večerašnjoj emisiji.
mene interesuje da li Savez komunista stoji još uvijek na onim istim pozicijama na kojima su komunisti stajali, odnosno, ja ću vas podsjetiti, komunisti su se odrekli 4 osnovne vrednosti koje ljudski rod ima. I vrlo je smešno govoriti danas sa istih tih pozicija i nazivati se istim tim imenom. Komunistička partija je negirala prvo, znači, religiju kao osnovu života, jer ako nema religije, vlada beznađe. Komunistička partija, gospodine, pre nekoliko dana, gospodine, bio sam na Kosovu i Metohiji gde su mi monahinje svedočile o tome da ste 54. i 57. godine pokušali da srušite Gračanicu i vide se tragovi pokušaja tog vašeg. Sa druge strane, dobro, sa druge strane komunisti su negirali porodicu. Jednostavno, preporučivali su svojim članovima, zarad svojih klasnih ubeđenja, da je dobro da likvidiraju strica, ujaka, da likvidiraju oca, jer tako mogu dobiju medalju, odnosno da se proslave... Mogu da postavite pitanja? Ja postavljam pitanje, da li ste još uvijek na tim pozicijama? To su konkretni dokazi. Zna se da ste... Da li još uvijek... Ja bih vas zamolila da postavite pitanja i da pustite gospodu da vam odgovore. Dobro. Komunistička partija je delila ljude na napredne i nazadne i ubeđivala je ove napredne da ubijaju nazadne. I otuda su njihovi članovi, znači, ubijali solunce, sveštenike, zanatlije i tako dalje i tako dalje. Da li još uvijek stoje na tim pozicijama? To je moje pitanje. I da li još uvijek to rade, jer ako to rade, znači, ja ću ih podsjetiti šta je bilo. Da je nekim slučajem Njegoš rođen 100 godina kasnije, komunisti bi njega likvidirali po 4 osnove. Likvidirali bi ga prvo bi ga likvidirali kao, znači, likvidirali bi ga kao veliko srpskog nacionalistu. A ne bi ga proglasili komunistom, likvidirali bi Njegoša bi likvidirali kao verski zatucanog i čovjeka koji ne razume njihovu dijalektiku i sve ostalo, jer je bio sveštenik, jer je bio vladika. Likvidirali bi ga kao kulaka, likvidirali bi ga, znači, i kao čoveka koji ima vlast i oteli bi od njega vlast. Prema tome, da li vi još uvijek stojite na tim pozicijama, znači da li još uvijek negirate religiju, porodicu, znači privatnu svojinu i sve ono što ste negirali do sada? Gospodine Čičak. Mogu li odgovoriti? Izvolite. Posle ovog opširnog ekspozea... Ne, vaši su prekidali, nisam mi. To ste vi vrlo dobro iskoristili da biste ponovili ono što sam ja već čuo. Ja sam još uvijek dobrog pamćenja, tako da čujem jedan put, ne morate ponavljati 3 puta. Da i ovo pamtite, pošto dobro imate pamćenja. Dragi moji kolega, sve ovo što ste govorili nikada nije bilo u programu Komunističke partije Jugoslavije. To su obične izmišljotine kojima se vi služite. Niste delili ljude napredne nazad. Kao prvo, kažem da su to obične izmišljotine kojima se služite u antikomunističkoj propagandi. To nikada nije bilo u programu Komunističke partije Jugoslavije. Kada se radi o Njegošu, koga bismo mi, kako vi kažete, po 4 osnove likvidirali, ja ću samo reći da je Savez komunista Pokret za Jugoslaviju jedina politička partija koja je danas u praksi prihvatila Njegošovu poslovicu brat je mio koje vere bio. Da li je vama poznato da je vaš član Svetozar Vukmanović Tempo likvidirao svog rođenog brata kao nazadnog jer je bio teolog i da je za to dobio velike bodove i ušao u politbiro? Mislim da to nije bitno za predstojeće izbore. Ja pitam da li su oni na tim pozicijama još uvijek? Da li bi oni ponovo delili ljude? Gospodin Čičak je odgovorio. Evo, izvolite. Imam i pitanje za predstavnika Socijalističke partije. Ja moram da odgovorim na ovo vaše prethodno pitanje. Svetozar Vukmanović Tempo nikada nije bio član ove partije jer on osnovan 1990. godine. Ja sam pitao da li vi stojite na tim pozicijama pošto nosite to ime, ništa više. Ako ne stojite, nikom ništa. Pitao bi gospodina Čovića kao predstavnika Socijalističke partije. Zašto se i on čudi kao predstavnik njegove vlade kada novinari ovde postavljaju pitanje za kriminal koji se pojavljuje u Beogradu? Ja se ni malo ne čudim, jer ako pogledamo rezultate socijalističkih partija koje vladaju već nekoliko decenija u zapadnoj Evropi, tamo postoji znači nekoliko stotina hiljada koji se bave homoseksualizmom, koji se bave narkomanijom, koji se bave najtežim kriminalom. Prema tome, rezultati i vaše vladavine, ako budete vladali nekoliko decenija kao oni tamo, bit će isti u Beogradu i nije ni čudo što već imamo te rezultate posle samo nekoliko godina te vladavine. Pa čujte, ja ne znam te vaše analize i to povezivanje koje ste sada rekli, ali
i ne čudim se kriminalu, jer to je svakodnevna pojava kod nas, a nije uzrok taj koji vi navodite malo pre. Pominjajući sve ove ružne reči, ja moram da uzvratim sa jednim pitanjem, da li se hvalite ili se žalite? Ne, ja se apsolutno, gospodine Čović, budite sigurni da će ovo pitanje biti mnogo ozbiljnije nego što ga vi posmatrate. Rešit ćemo ga i rešavamo ga, gospodine Jović. Ako su vaši uzori, ja vam govorim, ako su vaši uzori socijalističke partije, kao što vi govorite, one koje danas deluju u zapadnoj Evropi, koje su na vlasti... Ja vam to nisam rekao, ja sam malo pre rekao... Dolazi vaše partije govore, to nisam ja izmislio. Nije tačno, gospodine Joviću, ja sam vam i malo pre rekao da imate maštu, ali nemojte nam toliko pripisivati stvari koje nisu istina. A ja moram vas da pitam neka pitanja. Vi rekoste da je vaša stranka za monarhiju. Apsolutno. Tamo delite Jugoslaviju sadašnju i naravno uračunali ste tu i srpske krajine na vojvodstva. Vi ste rekli u programu, to su 3 vojvodstva. Ne mislite li da je to još jedan od načina podele srpskog naroda? To je prvo pitanje. A drugo pitanje, monarhija kao monarhija je prevaziđeni oblik organizovanja demokratije. Monarhije tačno ne postoje u svetu kao deo folklora. Znamo koliku vlast imaju monarsi. Recite mi, pošto mi imamo faktički 3 monarha, Nemanjiće, imamo Obrenoviće i Karađorđeviće, koji po vama imaju prednost i kako ćete im tu prednost dati? Znači, 2 pitanja i 2 konkretna odgovora bih molio. Jasno, Srpska narodna obnova je protiv svakog separatizma ili autonomizma u okviru našeg naroda i mi smo to više puta pokazali, prema tome vi niste dobro pratili ili pročitali naše programske stavove o budućoj srpskoj državi. Vama bi bolje bilo da razmišljate o tome kako da ukinete već postojeće autonomije i buduće separatizme na teritoriji srpske države, ove skraćene, u Titovim republikama, u Titovim granicama, a po pitanju same monarhije vi niste dobro obavešteni, nema više potomaka Nemanjića, nema više potomaka Obrenovića, postoje samo Karađorđevići i to postoji ih jako mnogo, bez obzira na sve mere, bez obzira na razne radnje koje ste sprovodili prema našoj političkoj migraciji i mi se nadamo da će se ispuniti i Božja i narodna pravda da će se oni vratiti u Srbiju. Mi nismo gotovi. Još samo jedno pitanje, mada mi na drugo pitanje niste odgovorili, ali nema veze, niste konkretno. Vidite, kad se pogleda neka geneza vaše stranke, dosta su vam česte promene i sada se deklarišete faktički kao demokratska građanska opcija, tako? Ne znam, vi ste ipak stranka koja je dosta desno ili ultradesno, znači faktički idete na onu opciju nacionalizma. Recite mi, molim vas, kako odjednom takve promene i kako odjednom tolika prerušavanja da ste vi za demokratiju kad se zna da su sve ultradesne stranke, faktički stranke koje izuzetno mnogo koriste autoritet u vlasti, koriste, da ne kažem, silu i tako dalje. To prerušavanje, neki transformans u ovom trenutku da bi vi rešili izbore i dobili izbore, u što sumnjam, pravo da vam kažem. Gospodine Čoviću, ja ću vas podsjetiti na 19. maj 90. godine, kada su pripadnici vaše stranke po nalogu vašeg pokrajinskog sekretara, gospodina Šipovca, nahuškali sledbenike vaše partije da nasilno prekinu naš skup kada smo se borili za uspostavljanje demokratije, za razliku od vas koji ste sedeli tada udobno u svojim foteljama i čuvali tadašnji titoizam i komunizam. Srpska narodna obnova je politička stranka koja je sa 500 hapšenja svojih članova glavnog odbora platila uspostavljanje demokratije i vi nećete naći ni jedan primjer gde smo mi nasilno prekidali, znači i radili te stvari koje ste vi nama radili. Mi smo doživjeli politički linč i fizički linč u Vrbasu 19. maja i kažem, dan pre toga je govorio vaš pokrajinski sekretar tamo, imaju kasete, imaju snimci. Ali to nije odgovor na pitanje, gospodine. Nije uopšte odgovor na pitanje. Pa vi ste izmislili te priče. Pa demokratija. Da vam kažem jednu stvar. Srpska narodna obnova, da je takva kakva je vi predstavljate,
da želi, znači, nekakvim militantnim sredstvima da reši pitanje dolaska na vlast, verovatno bi to već do sada i pokazala za ove 4 ili 5 godina. Mi smo imali situaciju... Vi ste se sad prerušili i nećete militantnim sredstvima da dolazite na vlast i to ne eksponirate, ali verovatno kada bi došli na vlast, ja moram da budem malo maštovit, onda bi verovatno primenili to što jeste, jer vi ste ultradesno. Ne izgledate uopšte maštoviti, da vam kažem... Gospodine Joviću, ja vam neću deliti večeras atribute, jer ima ih mnogo za ovo kratko vremena koliko smo... Morat ću da vas prekinem, vremena svima manje. Da li, gospodine Čoviću, želite još da postavite pitanje gospodinu Čičku ili da dam reč gospodinu Čičku? Za gospodina Čička, iako tvrde da su svi komunisti u drugim partijama, čak da poverujemo i u to, ostaje u vašoj ideologiji suština koju su Srbi i Srbija platili najvećom cenu. Suština je poziv na nenacionalno, utapanje srpskog nacionalnog identiteta u internacionalizam. Ovo smo već imali u Jugoslaviji i to su zapravo Srbi, i tu su zapravo Srbi najgore prošli. Znači li to da Srbi treba u ime toga da plate još i više nego što su do sada platili i da li vi to i dalje zastupate takve stavove? To će biti vrlo kratak. Vidite, dok su živjeli u Jugoslaviji, Srbi su živjeli zajedno i živjeli su dobro. Srbi su ušli u rat onda kada su s polja, uz pomagače iznutra, počeli da razbijaju Jugoslaviju. 1941. godine su Jugoslaviju s polja rušili Hitler i Mussolini, unutra su im pomogli Cvetković i Maček. 1991. godine su Jugoslaviju rušili Bush i Carrington, a pomagali su im Franjo Tuđman i Bora Jović. Prema tome, mi smatramo da jedino ako se Jugoslavija obnovi, Srbi mogu ponovo da žive zajedno. Da, i to naravno možemo samo da tvrdimo oko Jugoslavije u Srbiji, jer se samo ovdje i faktički eksponirate, mada ste malo pre rekli da to radite i u Sloveniji i u Hrvatskoj, međutim to tamo sigurno ne radite. A tri nelogičnosti velike, onako napravljene i onako formirane Jugoslavije su vezane za 1918. godinu, za 1945. godinu i za 1974. kada ste doneli određeni zakon kojima je srpskom narodu faktički uzeto sve što je moglo da se uzme. Vidite, gospodine Čoviću, ja sam vas malo pre podsjetio da naša partija deluje na celoj teritoriji Jugoslavije i njenim istorijskim granicama. Da, sve mislim da delujete u Hrvatskoj i u Sloveniji. Ona također deluje i u Hrvatskoj, deluje na teritoriji Republike Srpske Krajine. Franjo Tuđman ju je zabranio, a sa vašim liderima se nazdravljao i sa njima tajno dogovarao iza leđa narodu Karađorđevu, a sa našima nije. Dobro, to je normalno, to je politika. Čičak, vi to bar znate. A kako su se dogovorili, to svi sad vidimo. Hvala gospodine Čoviću. Gospodine Čičak, imate vaših nekoliko minuta ukoliko želite da razgovarate sa vašim protiv kandidatima. Izvolite. Kako da ne. Ja bih imao prvo kratko pitanje za gospodina Mirka Jovića, jer uglavnom između nas nejasnih stvari nema. Zatim jedno malo ozbiljnije pitanje za ovoj mog uvaženog kolegu Čovića. Pitanje za Mirka Jovića je jedno koje mene lično interesuje već duže vreme, ali ne mogu nikako dobiti odgovor, iako sam obično dobro obavešten. Kako to da se saopštenje vaše stranke uvek poklapaju sa određenim akcijama i interesima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije? Mislim da... Hoćete primjer da vam dam? Evo, da bih olakšao, molim vas, evo da bih olakšao odgovor. Konkretno dajem primjer kada je Republika Srbija izvršila protivustavni upad u zgradu Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova. Vi ste odmah pojurili pred svih drugih strana kada taj vandalski čin opravdate. To je jedini put kada su se poklopile i vi ste to nazvali opštim primjerom. Da vam kažem, mi smo podržali tu akciju iz prostog razloga što je Beograd decenijama bio neka vrsta eksteritorije. Nije bio ni pod jurisdikcijom Srbije, niti Jugoslavije i mi smo za to da srpska država preuzme potpunu kontrolu nad Beogradom, da nad njim ne drže kontrolu kao što je to danas u velikoj meri oligarhija Titova u mnogim sredstvima obaveštavanja, u mnogim firmama, u mnogim saveznim republičkim institucijama i nadamo se da će Srbija uspjeti da preuzme potpunu kontrolu i da će Beograd stvarno biti srpski grad, a ne nekakva eksteritorija u kojoj će se vršiti eksperimenti i življavanja raznih titoista nad pripadnicima srpskog naroda koga ima 1/5 upravo u tom Beogradu. Znači vi se u tome slažete sa MUP-om Srbije? Apsolutno se slažemo da i MUP Srbije i sve ostale vladine institucije preuzmu potpunu kontrolu na Beogradu. Pitanje za kolegu Čovića. U Ustavu Savezne Republike Jugoslavije je naglašeno da je Savezna Republika otvorena
za priključenje drugih jugoslovenskih teritorija, ne naglašavajući su to srpske teritorije. U programu Socijalističke partije Srbije, koji je donet svega 4 ili 5 mjeseci posle Ustava, vi ste se izričito opredelili za aneksiju samo srpskih teritorija, znači za stvaranje Velike Srbije. Kako vi opravdavate to što vam je partijski program protivustavan kad ste sami doneli Ustav? Čujte, Ustav, znate kad je donet, kako je donet i sigurno je da taj Ustav nije idealan, a sigurno je da ćete i vi, a i sve ostale stranke, a naravno i mi, morati da shodno vremenu i životu menjamo i Ustav i menjamo i naše programe i da ih usklađujemo normalno životu i uslovima pod kojima živimo. Da li to znači da vi prihvatate da vam je partijski program u koliziji sa Ustavom u tom delu? Ne prihvatam taj baš. Imam samo još jedno kratko pitanje za gospodina Čovića. Ako je kratko, zaista. Jeste kratko, da. Mi verujemo u vaše patriotske opredeljenja, verujemo da su vaše reklame koje izlaze ovih dana na televiziji i drugim sredstvima obaveštavanja stvarno iskrene i da vi mislite da budete patriotska stranka, a ne boljševička. Međutim, mene interesuje kako mislite sa onim ogromnim aparatom boljševičkim, komunističkim, sa onim ljudima koji su služili i Brozu i Brozovićima, kojih ima na nekoliko desetina hiljada, da povratite dostojanstvo srpskom narodu. Ne mogu, gospodine Čoviću, uspravljati kičmu u srpskom narodu oni koji su mu kičmu lomili. Ne mogu srpske teritorije ujediniti oni koji su drobili srpske teritorije. Ne mogu srpskom narodu vratiti dostojanstvo oni koji su mu uzeli dostojanstvo. Jasno mi je pitanje, jedino ako hoćete vi da odgovorite na njega, ja mogu i to da vam dopustim večeras. Čujte, gospodine Joviću, vi ste isto kao i ja živjeli u jednom sistemu koji je bio jednopartijski sistem i poreklo svih nas je faktički... Vi ste bili u vlasti? Ne, ja nisam bio u vlasti, nemam toliko godina, gospodine Joviću. Vi se ne trudite, to su vam loše opravdanja. Hoćete odgovor? Molim vas, dopustite gospodinu Čoviću da da odgovor. To su vam loše opravdanja. Mi... Borislav Jović, Bogdan Hoćete odgovor, molim vas, gospodine Jović. Vaši čelnici su 40 godina bili u komunističkoj partiji. Izvolite, odgovorite, ali i vaši čelnici, gospodine Joviću, to su i vaši čelnici bili. I napravite, gospodine Joviću, analizu u vašoj stranci, ja mislim da to možete brzo da uradite, gledajući broj članova, koliko je tu zapravo ljudi koji su bili članovi Saveza komunista u jednom prošlom vremenu. Recite konkretno. Ja sam najkonkretnije odgovorio, sad zavisi kako vi shvatite i koliko to možete. Meni je zaista žao, ja moram da vas prekinem, ostalo još samo bukvalno po 30 sekundi ukoliko želite završnu reč, poruku vašim biračima pred izbore. Izvolite Čiča. Kolegama, mi ćemo na kraju, pošto... Ne. Izvolite. Vidite, naša partija kreće izbore sa sloganom mi smo novi, a stari sa drugim partijama. Taj bratski odnos starih koji su drugim partijama pokazalo su dvojica mojih uvaženih kolega koji nikako da se dogovore oko toga gde su slični, a gde su različiti. Prema tome glasajte za nove. Hvala. Gospodine Čoviću. Evo, izvolite vi. Ja sam se opredelio već, a vi poštujte moje opredeljenje kao opredeljenje gosta. Dao sam reč gospodinu Joviću. Gospodine Joviću, prihvatate reč? Kako da ne? Izvolite. Srpska narodna obnova poručuje biračima da ukoliko se opredele za nas, neće glasati za nikakve sebične, lične, partijske, klasne ili neke druge programe, glasat će isključivo za Srpsku narodnu obnovu. Hvala. Evo, vrlo kratko. Do demokratije se ne dolazi nedemokratskim metodama i sredstvima. Narod ne treba da se stidi za ono što je izabrao, jer to pokazuje da oni koji to tvrde misle da treba menjati narod. A jedna poruka za gospodina Jovića i gospodina Čička, da ako malo bolje razmisle, mislim da su pomalo socijalisti. Vi ste imali priliku da dobijete poruku. Hvala vam svima. Poštovani gledalci, došli smo do kraja večerašnje emisije Izborna trka 92. Večeras su vam se predstavili Savez komunista Pokret za Jugoslaviju, Socijalistička partija Srbije i Srpska narodna obnova. Nadamo se da smo vam bar donekle pomogli da se odlučite kome da poklonite svoj glas. Gledajte nas sledeće nedelje kada predizborna trka ulazi u finale. Prijatno veče i doviđenja.